Nkoranza, Doris Owusia UK, Kinsley Y Ankomako Accra, OS Kwame Sei Gabi, Dubai, Gifty Osei Accra, Gladys Abwajiwa Nkoranza. Ebusiei enema nananom ese munsori yo na mumbebwa en sanse empanyisi ni okọ ne yetu na achija na ba mo wu friend no bo ba akofo nso no enti mumbeka ye hu ni enjam ye ndi shi nkata na achi kura empanyisi se hu se yesesegwa ase a enyensa ni de wunti a na emom ni dudu bribi obodo mpimgwa opanyi Kofi Ankomako a dodo na afra no Kofi di amono wasi kwansu ko oko odi amono keteke anwo busumurufi ni togbe kpalakpacha obofa dadefa kokoduodu a odi akukudura besumo mangei opanyi Kofi Ankomako Kofi di amune yema wo kwansu kusekusu demri fa due ni akwantu kese opanyi demri fa akra yama nanti ye ma kwanso kuse na ebusuan ka akire nso basayi adomo hatamu nunkum achia obumfumpa we poso na nso na chin kansuo no wanhye nyina nso eden enkyekere ye nwire hyeno nso se enededue ya na oba pani ya nuwu ana se oba pani Grace Fabia busuan yedene tompo mika se wodemu dada ene ya nso na na wotwede die no yede hyehye so ntie kokura ba ya abusuan tenase e obusuan ba bia ye yi no ede etira setire hu de kotodwa abo animu na wohunu da kropotin a wo mo de beye dotiye kata de akata abrewa achi odi mfinhia wo ha ene nkono yewra Samuel Wusu wono enema yensa eka sa anka eboi na we Roman Catholic ni enti St Joseph de Walker Roman Catholic asafo emumpenimfo ne asafo mma titu Reverend Father Ernest Boadum wone na associate priest Reverend Father Emmanuel Yaboa ene catechist John Apia Kubi ene asafo no mu empenimfo ne asafo mma nyina na wonom eho akan kwa kumpianim Italy ene nimpon ene dafomi abusuane nhyeden na womma womoyaw enko se eye printing bi ete se t-shirt ana se abrewati na mpesa mode tontomo mu a na one collection siminti amona so won Nkoranza rana bato so ha na ebanta de ton so de a wodamufu a se eye mrantie de maba wade mofra ne mpani ne nyina wowo jeans no wowo trouser onika skirt ene esoro de abehye gusu nyina wo bi coat ana na one collection empaboa shoe papa bi guarantee de wunim ne tete ho ne de nyina akọ ho a won se ka na t-shirt printing no wono na de customization work aba Nkoranza ha ana abono East Mountain nyimu se de apese wonye no ma bia wonfa wonfoni ana mfoni a ebi ma wi ase da kura na ntoto ntare no ma wo be ne saa na ne nyina echi wasan design ne ye de ama wo se wo hwe de wa ya ma mrantie bi a wo be ka se we de wo mo di free New York ton na one collection abruchire nsa no en wo ye won Nkoranza ha enti mo amo pene dudu mo atu aton no ne ho na wo de quality material na ye adwuma nso ne boefo ensore enyumaku ahodo mo nyina mfo mo ne nkire na one collection se na eche no ne papam ho na ni nyina wo cha ahodo bia wo hwehwe no kona na one collection 0543 889 209 babia wo bia nso no wo hye no a wo de betwa wo ene ye ka se wo ye delivery service no ne dwumadi na ye se bojebo wote semframa wo boba bia na anopa bojebo ventures mo colleges of education ana se nursing training colleges no universities ahodo na moko wato bi bia wie na mom ne aye odadwene ne ye se obetua school fees empo wo apese wo kọ reset kra no afi na abebo anan akọ campus ho eno ye odadwene ahyentiade ne uti a wo kọto atwene Kobojebo ventures na sa ha we nyina emfiri so hostel fee school fees no reset fee ana admission fee na apese otua o agent ma Fidelity Bank, Eco Bank, Access Bank, Car Bank, FBN Bank, GT Bank eno so ko various campuses na wono mo wo nsesen wo ho ene ye ne Bojebo nkobo so to ani ye mpotem ha hu sa banks ne bia ne nyina wo Bojebo nchen o edwuma bro sen wo Nkoranza no edwura kwan hwe ne nchen pe ndi office nhwe ne mu
0209 335 595 0209 335 595 Queen V special annual anopay enye any ba kono bi ewo de na making na Queen V wo no ne ngowa no ngowa kan ya wo mo de ete asem ngowa wo mo mopoa ngowa wo no mo nkonkotwetwe ensuo bi emfiri dwonsobum ene agyanan bia na bola so we ngowa wo mo fa ete se amango ura nkwa amango emuti hi Queen V ngowa na wo mo afi ura kashiufuo mu na ate ngowa nka Queen V ngowa na wo mo ye wo man no ebia enti wo mo ne de ennua hodo a ehiama nipadua mu ahoden na wo mo twetwe ede kokoyo na afi wo mo agi nyame nsem ahoden aka ho 0244 361 002 di nti e ka se eye special ne se sa wo edem na wo hwe ni nso a ene de nim ne dada sabio wo mutumi de nema binom ene de frafra ekyekye no ense hyena nso sa na wonso epebi Queen V special ani wo krogen mo moye enuane na mohia ewo anase moye nsa na mode ewo ye aso muduru saa na mo moye nnura ewo ka ho ya atomode no munyina mfomoni enkyere Queen V nche wo ye delivery service na ne wo ensu nsi foma brochire nyina ekọ entia na wahye na nso oba no beko school Kwebis Educational Complex ebie na aponom wo fafiri Nkoranza totofe wo ma kwa akosi senior high na ese senior high no de wo mu demufu a wo senior high education mu wo mu na ba general arts business home economics ne science a wo wa chechefo akwada wo mu pa enti wo fu a ya transfer wa bompotem ha wo pe ba bi do ba akọ Kwebis Educational Complex enya aban de ni be ya nkura nanso wo hokra no abanfo ni tuasen no Kwebis na wo hostel facility papa bi akwa beka se eye wo bi fia wa hyede asiesie mu okodemu kwa untua kapre eno ana wo chop money unya wo ba bia ye wo boarding facility papa bi nso eka ho friend was 0248 876 028 0553 59997 ofre ho na ye na akasa anopa obedidia ya didi perfect wate e perfect kitchen ma afia ho obo adwuma da wo mre ho ebinom se eye VR fu adidi bia ben na wo mo ben ho nti dodo na ho no wodidie na dua ne boefo wo ye ni yie na ho nso te wo mfa afrade bi mu a ebinom de frafra wo mo de ma ne yesa asikyire no ne de ye desen wo nso natural ura perfect kitchen aduane bia wo pe obenya na abomu da so de nkwan gu ho ana ene frɛ papa bi no perfect ya obetumi ahye no eyi abafie ayefro na ade foforo bia wonye hu nnuane ma amfa anyi wani onyama perfect kitchen wa junction no so Nkoranza atechima kwan so na abehu no trust vo wooden hardware enterprise ya na wahwe onifa ansa na abedu transformer no perfect ewo ho pabo ka ho enti dia ode bedidi bia no okọ a wonsa eka na emom yemfa decoration painting enkotonanim ende age se Tony Deco trend wono na trend pa bono east ha de ene Ghana ha obi edi ne ho adanse ajewa mfa adwuma na ansherensa na wonyo enyo ne yi Tony Deco was transform your space POP installation wono na eyo afi wall sticker installation ana andre work POP deco painting no inside na outside wono etime mesi paint bi ebi ma wi aseda na wodi paint fie ni wie nso a esi ho ana ehome ebinom paint na nsuo yese to kakra bi na ehwane se dokono enye Tony Deco a enti frɛ no 0245 232 160 na painters ebu afa so 0558 129 499 City Cottage nso enimu eho na wonsa beka na tena ye no ene ne mmo na enepa ewo na kache onua won kaebo wajatwande hu dawuru Sompa 90.7 aha wode bo ba ko bekum no mapem esanse enkaebo no a wode bia ba ha de bia confirmation center ne ba bia no ye bom ha won me wa mano ne kura ate de asi wo fie wo mo hu ne live enti wo hu se wode kro ne bae na ekoba bia won me wa bruchiri nyina ha na wotie firi
esan say YouTube no Sompa TV demo clear it is oko social media pano so a na oko YouTube a kwa hwe Sompa oko like yen afi share na yedwumadi ayedie na afoforo nso enhunu wonu me nimu nyina nso enhu sampa wona Sompa na ebo mu trendy Facebook Sompa 90.7 na no pe Adea Akye Abia na Owoahene Acheampong said you di kenti a ona so no presentation wo ho obi amwo di agina mu ama ne pen wo bosen agye mu ana ene ehwe bi etie bi se obi nyesa na wonso am obi di agina mu ama wo a wonso ye tie bi ebia na ne mekan bi ebi nsi wabrabom na nso betimi asi ene tie bi na hwe bi na wahunu anamo a etowa wo se utu den hyehyɛ wo ho ewia enwoma suam enkomo wo ho ne yade hye no nwoma sua education minister akasa na wakasa ifiri aban mu die na ekoro yenkofa kase emra Sompanie enyumunie, sompanie kasia bonie, sompanie osompapanie, sompanie Abuzia yamama chiama wakwa bebra so mamuni amaudo bison samwa yake kese ni anope ye bani e de babe somwo Sompa television so ni otienka oboroni afmantam ne mu a Sompa 98.7 FM ekutemu ewo eye bono eni afmantam ne mu sa obono east ya Sompa 90.7 FM ekutemu na asantimantam ne mpotam nyina so no wasoguso awutie Sompa 93.1 FM abuzia ensamwa edada no ho ya chia na dwumuni nyina ana yikuti bese for professional kongonza for kese nia bia wo bia na no pay ye ba ne dia ba somwo ensam do so na poso eni kanemra swe genia no wo mra swe gesi ma de chia e wo sunya ne West Abaton Precious Era Ignatius bafo awu a insuatre Boboko no eyene dia aposifo ko kire no enra aposifo e de beli amano a ne nkrofo bi susu e ka no hom emra ho nsensem edi wonum ye beko na de akwa akosi IGP anamontuo ene emfisimu a ekoso no yakwa akwe de piepie mu epa ye de beko mra swege fimu so enra anadwude suom nyina na mra swege afore temra swege fimu no mo ye adwuma ne nyina asofo bi no mo a mampede jandramani mama abomu dia mra swege afore ye ho adwuma agi wo matum ne enra anadwo ekosi say you become na speak him na ya de ho enkomo nkrapo pede mantem mo osoafo a wo wura mantem ne mu ahyase aye adwuma ahyase etum pasa se beye na enkran krodua no ebe fere ntuma papa efra ewa honede ho nsensem we na foforo pi na kekese ne se kasia ba bia wo bia na no pay ye ba ne de aba besomo eye 21st clinic wo sia tekentire no a etwetwe wo tutu no se bra ye mfedru nkan na ya de enwane ye nkosoro no enko soso no so bia ni yitu ase dokudoku de free pedue ni mu a ensa so emabiewo ye branches ne doso Ghana fa na nyina 21st clinic ubodra ho no mu a ye wonuro emfidie wo doctors ne nurses a wo mo apre ya de no ne ase tuo ene ne hwe nyina mu a ye nkosoro no yare no ebedwane free ne pedue ni mu wo na ataye chia no peya bia wo bia no yetimi abane aba besomwo medin edi na ya abo amale bia boga bia fa ye brena fensam no ye nkomankasa emfa emamo ye de mo hyase edi free ball bom na abja ball bom a ye de mo hyase free no eyamane mo sam de ekoso na na okwasiada emra crop ya sante kotokobo boku no ene omunuanu ma wo insuatre eye insuatre football club e de coffee so na nya ye Ghana Premier League match ya na je so omo bobo ya na omo ekobo bako insuatre bonte so a ekowi asementimi wase course so e o park ne so a kotokoni abrantie bako a kese chitani a bobo boku no won to na se
na kyese bebi on befa bia wodi akire bie nipa bonfo bi de sekan ekowura ne yemu a ene memamra ma no so no na kyese watona nanom ensie do ba sa no na kyese akwakoyare hosem ya kansie ene agudie ne koso a kowie se da sani be hwere ne nkwa wo mu a na kyese odwene ho a wonte ase na eba sa no mfisimu koso ema mfisimu ne mperifo do ma so toto fom no na kyese opani aboboko ne ye ne dia de koso awudie ne koso no na owura no eho bom owura yi so ye kanemra se be dwani a na owomra se be gefie ma de hye wo sunyane West Abaton pesia so ya mampani na na rudan kwa kufu ado amamu ya egu na anu ya na oye minister wom ehwe apadie ene adwuma ye ho nsansam honorable Ignatius Bafo Awua ne ho asem ene ye ken ene emperimfo na no juada no ekokọ mantam ne sebro nyakokọ wadagya ho ede ne ekogina amra no a aposifo ede ne court sa no na je se so de kogina eye court enra court kọtara asem no so ewo eye sunyane district magistrate court B na omotena asem no so a na lawyer for ko bonkro ema mpenimfo so kyese ajaje fotena ase tietie nsem no na kyese also wura no wo mo ema ne bedie ema beli wo mo ema ne bia wo no ma aye ne so don for ya domu a adwada February bosom de to so eye dunsom 17 February once asomra na court no ento aso eni nasem emranche bia na eka no ho a mo akiri wonum abranche ba ko efe ne se agimandua ousu a binom fi se wudi ne kura ne nsa so de nam so ba ye ono no kura de kyese beli ne sanke bia se de mo kase aposifo patwene mo twene na court no asaso ahye se honorable Ignatius Bafo Awua wo mo ema no be nansa ne passport ekuta no wonfa emeja court no se beye na enkoba se bia wonya asem no na ofa zane ntrikese kwa bi so na yese dwane afiro man ni mo enti court ahye se onfa the passport emeto court wo no mo se be na bribia court be fra asem no bebi otebia no wo mo ensa be kanu ma asem ne die akoso na ansa na Ignatius Bafo Awua court be ma ne be no na IGP so tutu America abakumasi abonten so a wori kumasi asante kotokobo boku ne mperimfo aba be hia acheche abusuafo renom na wahye bose fifimu bia wo se koso bia ene nhwemu wo se koso ne be koso ema de wo se mra di no emra ebedi na emfa ho ene di bre ene ne kese a owo ewo omanimo. This morning for a very important message that can only console but cannot bring back life. Everybody in this world is here for a purpose because every human being's life contributes to the greater good of humanity. And therefore, every life that is taken, it is to the disadvantage of humanity. Because whatever is embedded in that person, we should be of a blessing to others, is cut short. I'm told Yao, the little I've known about him, it says that to an extent, he is part of the soul of the club. Observant we IGP Dr. George Akufo Pare America to enra wode ebepie kumasi abonte so ko abusuafo na so ekokro asante kotokobo boku ne mpanimfo na so emankomudi a na wose koso bia no ekoso eno no na kotoko IMC e wo hono mo sesei opani a woda no chairman Nana Apenkra Kwesi Awua wono so ejina boku ne mpanimfo anemo edenkra sei emane IGP ne mpanimfo Frefre wa also frefre eni ayi nyina no emaye arechichire emaye nkurahye se motayechi moma asembia enkonko pharmacy na Adea baako a esi ya medivo ya okakra eni se nim se o mrantie yi ena wo kire wo mo se ni a the first call of first aid. And so assembly can see na officers a wo hokra no emrantie ya supporters share owrai oda for mo office police officer situation ho no jina ho obi kura ba akokura videos ni bi na ba akojina ho no atwe ne kon na ehwe de ekoso enso na minim say mo na mo ba as independent here mo be boy.
Observant to way IMC chairman Edema Krobia Santa Kotokobo Buku no Nana Apenkra Kwesi Ewa na Yetene ke Wayamra na IGP ne domne mpenim for Akokrobia Santa Kotokobo Buku ne na so a no mokwa kwachichi mpenim for no re no matwa so akwa abusiafo so na so ene abusia kwa kodi nkomo na Apenkra edisansem to IGP ne dom animo se na mrantie na gusunyan ene insuatre no ma nyade kra sare sem CC na ase omasusu adane supporters ni bi na behwade wo mo gina ho no mo hwe wa bra wo mo ntie mu no yede ne mapi abuma wo mu a na nke so betime abamfa so ewo agoprama no so busiafo asemi ye ne edi echi be frato bia no yemfa enkamemo yento aso na yemfa mo enkwa ho ne ne ho nsensem eja yenka ne yi se begina so se nyina so na empenefo da ECG adwuma na no ewo mfifi mantemo de atodwa se de hoso no ye bia edi sikawura ECG adwuma no mo mfifi mantemo amankane ani gina so kire ben se subontemo kuku no wono ebeyo pani Emmanuel Lumo a oye pani kwanchefo da ECG adwuma no ewo mfifi mantemo nsem awode to ye no Sompa FM 2024 ECG Central met all the stakeholders, and outcome of that meeting, we installed over 120 transformers, carried out maintenance work on all our figures, as well as extend power supply to some areas that are without electricity. We also replaced 193,000 meters throughout the region. Again, as part of our corporate social responsibility, we installed 30,000 street lights. But the main of the region, that the challenges that we face in this region is people not paying their bills promptly. Observant to way pen power that ECG adwuma no wo mfimfi mantemo pani Emmanuel Lumo na yetene nkenya na ochichirum say light bill ne dia na nutua no eche de ne so de also mo ye bia e ma yenkane ne gina so wo mfimfi mantemo no wono mo ebeye dodo yemfa mo komra spege fiem monimo sam raspege fo de bia ko botwede e me wi ase no ye kwasi pro ni friend say suspension mo de bi ma wo no be dan e me wi ase nra na se woni nse ye ka che wo raspege fiem MPP fo e ko adwuma wo raspege fiem nra no kobene ni brisia wo mo de kosi raspege fiem wo no na wo mfo mo bone nche mo kra wo hwe mo ni mo de sisi wo no a odo mbo ne be che wo no nam so speaker ese eja chopa enam soro nam wiem nam asase ase aba no na wo se ogitum na odo mo mfom so efum wo no na mra speaker ede mra speaker fo be na yimfom so e che wo no nsam a wo de tudwa ene all fallible. So I listened to the apology, and here it was repeated by the minority leader for and on behalf of the members of the caucus, and supported by the majority leader. It's not only words. Before me, they demonstrated and assured me of their total support to me 90.7 and FM. the deputy speakers to ensure that we have an efficient and an effective functioning parliament in Ghana. So I am satisfied with not just the statement, but also their conduct, and I will proceed to lift the suspension of the 4 members of parliament that I considered were involved in disorderly conduct. Observant way am raspige fiem chabe hene right on our urban kenso sumana baben yetene kan no ache so no osaso ede to aso se ade ha ne pass se ya se o mayi mamanfo adwene ye o mo se ase headmaster bi ne nkwala bi ne te parliament o no na headmaster no aso wo ye ne open na tintin trintisem ene wo kire ase kanka bi wo ka obi atunufo wo so wonti o se sansam na ase dipa bi no keke kadefa or no speaker hono also ni amanfo enya dwere nye se bia wo ye headmaster wo en ho tintin tirintia wo ka won peso bia beka bie na ne nkwala no maso den aso den fo no na amana kwa akobasa. But let me say that I have read some media reports that some members of the House have referred to me as headmaster, treating honorable members like students. I reject that assertion. But I can assure you that when there are students, there must be a headmaster. If you don't have a headmaster, you know what is going to happen in the school. The former Minister of Education is nodding his head. But I'll end by saying this, which is better captured in Latin. It says, qui multum datum. It's very simple. To whom
Much is given, much is expected. Abzafo nti we ye ayemra sweje fie me chia me hene right honorable Alban Kinso Sumana Babeni eti nka no we ayemra wo kire sa manfo adwene yo mo se aso ya da ne headmaster bia me nitua no tintintintu boa kadie wonte ase na wo kire se debi nkwara so den na wontumi susu mie suku wa bra headmaster ni suku no na kire se akwa basa mrasweje fie mu ho no a mrasweje ni wo mrasweje fie ma de hye wo futu abatom peso so a edom kuma wo mrasweje fie mu otua no se minority leader honorable Alexander Afenyoma so no de atoja se de course no obeji atum se entweyi na wakwa akoye pani so no wagemfom so no nyina atum na wahye bose nyade a ebi ebesi biewu. Today, I, on behalf of the caucus, would want to assure the public that such an action will not be seen in the public space again. Mr. Speaker, I take full responsibility as a leader on my side on all actions that took place. I will therefore conclude by inviting you, Mr. Speaker, to, in the circumstance and with assurances given, to consider a rescission of the decision you communicated to the House, as well as all consequential matters thereto. Mr. Speaker, without more, I shall thank you for hearing me and resume my seat. Observe to where so say Regional Minister Ma Linda Ohenewa Akwele Uklu ahye eye anamonto bi ase e won krapompone mantamu a wo hye ahonedie hu nsensem enra oko La Paz abonten so eko eye kaneshi eko sekrenum eko hwe sene ahonedie hu nsensem esitie ahye bose ne pen so sa regional minister de also ye bia se batan na batan wo fia ahonedie hu nsensem de kese eye adutwam no obeye emankran aye fe obeye ema ankranfa ntuma papa afra e wa ahonedie hu nsensem ma Linda Akwele Uklunsem enie. Thank you for coming. Like the PRO said, we've inspected the place and we know there are challenges. What we have to do is that we are inviting all the coordinating directors on Thursday, and so that we task them, know the strategies to put in place to improve sanitation within the region. Yesterday, that the issue has been referred to minister. So we partner with the office of the president and get back to you. Update you. Observe nti we ye Greater Accra Regional Minister Ma Linda Akwele Uklu na yetene kanenu akire wo connect se ni nuaba honorable Teresa Ladi Awunia ono so mrasbegeni owo mrasbege fiema desia ewo okan kwi no for baton pesia so na oka no ho na ono so de afutu ekoma adwadifo a ewo La Paz no ne mpesia no so se omo nkasem omo medidwa nanso udidwa no na wo hwese bia wote a udi udwa no so no eho eye neat eho fe udi ho no mu ni sense ubegyanwura gu ho no mo sa. The city must be clean. You and I, including all media men, must help us to do that. Yabe ensure say you know mu eyekasachwe obi o sebi obeye ejuma wi ade bia me catch omo say ehana mudidi. That's why you make your livelihood. And it's a ube have filthy na enumti yebebe bejina so apamo na se ugu begu so aya etuf ebaswa. I will not be there to shield you. For that I have told them countless number of times. Like semuya ma said na mo ejuma koswa when the bebe ha mo ha. Abuzafo nti wa ye mrasbegeni owo mrasbege fiema this year wo kan kwi no for baton person so honorable Teresa Ladi Awunia yetene nke we mra egese ni nuaba Greater Accra Regional Minister Ma Linda Akwele Uklu etumpasa awankra pompede mantema hwese ahonedie hu nsensem bekuyi eno kan ho ono so sregedifo no se mudi dwa no na msoso mo hwese mo bedi ho no muni sense de bie nwura ena mbogya gu ho no mo esa afa yamfa mo nko wie wo North East mantem ne mo opani a mampani Jodramani mama boni din se wonko hwe North East mantem ne so ma no sa regional minister Yopani Ibrahim Tia na ono so ahye adwuma se na o hye adwuma se no waka ntema din se awi abu aguso akota fre na batwe said you also ye bia a man of East mantem no mum e fa no ntuma papa fra no wo be ye aboa dodo. My legacy is going to be jobs, jobs, and jobs. That is it. And the jobs, not only the white collar job,
but agric is my priority. We've got vast arable lands, very fertile lands in the whole of the northeast region. If you go to the whole enclave of the the Mampurugumo-Aduri area, we can produce rice there to feed the whole country and even export. I will encourage our youth to go into farming. That is one aspect. The other aspect is, in my vetting, you heard me mention, if Burkina Faso can produce tomato, why can't we produce tomato in northeast region? Abzafo nti we your penny a washe north east mantam no so dia mama penny ura Ibrahim tia no wase adwuma se a wo chese de also ye bia e mama mantam no fa no ntima papa fura ne boa so e mama ranten baba wanya nnwuma ye no obeye edodo abzafo ye gina we so na no pay nsama ye papa no de baba so mo ye de mo sia ne asore ama man hina sa so aba betena se bio e de Adea Akye Abia dwumadi ato am so ene e Wednesday nti wo frɛ na waka wasem e waka wasem dwumadi so Adea Akye Abia emedi eso wo Sompa FM ene Sompa television eso no pay kuku na chinchin fidie ne de maame azuka eso so ne boa yen e de Echo television ne so medin e de na ya boa malebi aboga no pay so no ya mama Akye Abia Die waguo no eno na wutwa Sompa yaba Sompa ehwehwemu mapa abeda di se wuyi yade bi te se diabetes ene mojabroso efiri ho a saa yare ye didi so yi yare a ha Ghana fo adwen pa sisi yade ayemtim ena koko yare a se bawo so a woni anika ene anije wa brabom na 3A co capsules no ya heda to ye bo ase ene ya yese sa wonum aduro no a koko na fifiri wo yam afifiri wo here fa ebeyi di afiri ho menim sabre ba bia wo ya wo temenka ena menim onipa bia koko ha no ena menim ba bia koko no adi wakoduru anika samo hinta samo sabre ya wo temenkan medema wo no se edin no eye 3A co capsules ya eye koko master mesra utie ne sa no nso ba bia ya wo Ghana ha se no gia number yi na frɛ yen 0546 107 107 0546 107 107 0546 107 107 3A co capsules adroi ya koko master yi mu amu watachiman ene ne mpatamu mfuma ni nkyerɛ efa fodwo ena afen so Gordon amankwa ho ebiemu nso Nkoranza ene ne mpatamu Africa Herba Evelyn Amekwa Pharmacy ya ene Black Man Washing Bay no edi nhwɛ ni mu ahofadie Herba Emos Efa Chemical ena abibidro depot Asunekura trapotokura na sunu ekura kronkron Herbal Centers ne doso na nso ne wagya wo sobade the whole West Africa senedro etu gonorrhea asentantampa eja Abraham Herbal Center yade be na daso breast cancer ulcer koko anasa diabetes prostate so ha bia wo no eja Abraham sebra ne nchen no betu asiama afi wani enka wo nanum mekere halitosis kohuru Dr. Abraham no nanum ba ya hwehwehwehwehwehwehwe Dr. Abraham what the no category ba won pensisie wasansa kokotira okokire bekire amendu bena wo so yade tubu akofa eduro waso mienu abadwa so wasunu kontunu enu ye memeduro emma ye memma be use sompa be du akagire mu watumi ewura corners Virgin City so ye do waso wode aba abonche so na maya ni ti hojai se wonya Virgin City e di hyehyɛ ho a emma wase ye neat na ye nkamo ni bi afiri wo na ma wase twan samaman hwehwɛ Eje Abraham Herbal Center ewo sunyane wodu ani kire estate kwan so a wa ben brotherhood asodan no opposite Dr. Acheampong Kumasi so Oshim School Junction Presby Sodan in Tempe anasa frɛ 0242 76 4835 and 0505 740223 and Abraham say what the idea be about in chain na so mu aduro ni ade na sie ntu a sambra bejo sika Sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene efa ne sciatica 90.7 FM to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na eno na 21st clinic ba ya adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa
wɔn gye international awards ahodoɔ wɔn gye local awards ahodoɔ na ano nso na wɔn bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gye 21st clinic nko a wɔn de bibiduro ɛna bɛsa ɔyare no masa de machine aka ho ɛyɛ ayaresabea yare bia wutimi de kɔ ne mama adeɛ baako a wɔn agye din wɔ mu paa no ɛyɛ sciatica ɛna stroke nso de kɔ a diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baabi a wɔn wɔ hɔ Nkoranza yɛne Presby Bank ne di animhwɛ yɛbɛn Children's Park Techiman yɛwɔ Enkane GN Bank dan ne mu yɛbɛn police station no wɔsunyan kwan so ɛna Kumase yɛwɔ Ahwa Overseas yɛbɛn Alpha Radio ana Timber Market frɛ yɛn wɔ 0544 664410 21st clinic Sompa FM sciatica expert Ane mpanyinfoɔ kan a yɛmoa sɛ bibi nsi kwa saa nso na mpa ne ampa ne nua ne ampa mayɛ ɔdasani a mogye di me ho ntwie nko adeɛ ɛwɔ sɛ mebɔ me ho ban fama didie mu menum mu ɛne menna mu mea ne bɔ mmɔkyikyie no sɛ mefiri nsu ase bɛka kyerɛ wo sɛ ɔdɛnkyɛm kɔ akura a yɛnim akyinye me nua baa me nua bɛɛma me secret nyinaa ne ɔkɔgye aman prɛkɛsɛ herbal powder ne mixture ne capsules na manom ama me ho ayɛ din matu mmire na wie o nyaabotere na menkyerɛ osie no sɛ yɛ diabetes pressure candidiasis gonorrhea odepu a mekyerɛ mu a white ɛne nnamu nsayareɛ bie wɔ nipadua no mu me nua mema mu amahoden wo fem mode boss ana mu agem mode ane okogye aman prekese herbal powder me nua ma mo so amaten kanira mo konfikira mo te yaw mekire mu a menstrual pains atadwe mo so mo atedenne mo modena na mo kope okogye aman prekese herbal powder ne capsules ene ne mixture na mo mu bobi ne betu ase kra adura meka ho asemi na na mo frɛ ne bubu adaban asimintano no ebo adwuma yi enye no nko o ye wo okogye aman ko powder surgery edi koko hu dwuma sɛ ya yamtim sisi yare minimu kwa ani posa uja wona ya moja nko a baby akoko na didi bia no odia na okogye aman ko powder kai say eye mixture ena capsules aduro ni o aduro ni adabirijo herbal capsules mixture ene ni tin ya duro soronko kra Dr. Ado Spiritual and Physical Herbal Center diaba South Africa say team enye kasa bomodena na kogibi na obesara sore brane hwehwe ye kira kwan won Nkoranza kumisa domase nearby Kikimi Sport apenchiremufo betima frɛ Dr. Ado wo sa kasa homa mai so 02578201888 ana 054703745 Shannon Suma me say we physical and spiritual works odi ane se obeko nanim na wa solve your problems Dr. Ado Spiritual and Physical Herbal Center abibidrofo nyina headquarters no Kwebe Senior High School empenisi ufri insokotimdie kanyechi kofa kontonkroma su kuntumfidie na wode kwa ebretuom ahoma temfo mpobo unyansa pono a eyi ehuni ahan ma yuoni atwe yi akyea wo kwa yase enu nti awofo ne ahwefo semusa Kwebe Senior High School ho a ene na ti se de wode kantia konsuo na de so ne yesisa Kwebe Educational Complex ya a free crèche nursery KG primary any junior high school no ena say de wode senior high school na ka ho no eni nyina ne se Kwebe Educational Complex for no yade enu ti Ghana Education Service edi ku ho pa na won hyehye pa wo de bie senior high school yi enu ti na wo hya mansa nyina bo se wo batro e wo Kwebe Senior High School a tertiary straight awofo ne ahwefo yi mo bisa na Nyankopon adomonya enu ti ka ho na admission e course adesuafo free SHS 1 2 and 3 one courses no ye general arts general science home economics any business transfer any obi a watena fie chenso woje won mo hostel facility ma won e free chichiri any benchre na e ba no won Senior High School abrosan no dia o ko be do adisua keke Kwebe Senior High School a kyerɛkyerɛfo na benki tasua hunu so wade kyerem na wonim na poso a wo be kyerɛw ama wo twa wase no simple Kwebe Senior High School one Nkoranza New Magazine Techiman Road ofri Kwebe Educational Complex pe na wo kɔ Kwebe Senior High School ana afrɛ wo no 0248876028 and 0553959997 Kwebe Senior High School Center of Knowledge.
any demua pomuta saying, Yamia dum about the Daroma, Yahoye, Mijisa Monsomo, Adomnia she yenti, Yahoye pa. Yo, ene Yamia dum, Adea Akye yen. Yes, I had my say, a rimu ye kusukusu, Kayan Ketenkete Kakrabi esa. Muna monim dia mode hwe wiem ekere ewiemu adeban wada roma ene ewiemu beye sen yeguso a ye hwese ye ne owura kwasiti eku ebedi enkomo ahoma no age yensem ewo ha enom Adea Akye Abia simadi asanwotwe abo ede apa no nsia eho ade bi Akye emu nsem ene yede ema wo na ene enkomo wo ho yebedi enkomo no enche yebekwa akofa agudie mu nsem enso ede abro ewo fikesie mu Sompa TV yekoba enkomo bebre ewo akira yede ebebro ama bebre atumi akoso na ene ya Adea Akye de emu nsem dos 21st kene kesa no pay ukuada bomade na bra some 21st clinic Nkoranza de no Dr. Emostando ene tom atena se ewo ho enom ma yenkwa ahoma no so biem Bojibo Ventures Adaroma yenkwe na yenkwedi enkomo ewo ewiemu ensachira ye eho se be ya bibia ebetume akoso kama ede amayen na Adea Akye Abia ide emunsem ena yede mawo obi na di sika amane wo ana obeji sika eye Bojibo Ventures ena wokro akoje yewra kwasiti eku anope ma chimbiem Mejo so awura yo yeda ase bebre wada ma ene eye da foforo na ye wukuada ewiemu ebeye sen ede amayen ene Medasi bio na machia atiefo nyina right na ya hwese de nanso ewiem beye menua amenchia metnana alage samo anade me ban machia no menko any of my 24 I walk Nkoranza mine nyina ni pa I walk Nkoranza mine nyina right said ye hu no openo dasu wom na ice or ice onko na obtimi pro no ho wi a na chese we fan ntoma na o de si ensutobre no kwan right ntina ochi mundo do ye ne se obemmia epenum kakra enti yebehu se awia no de anobe den pa anopa no yebehu se temperature na ba awo abel na ta owo kakra enti yebesre sefo anopa no pani anadu de so media ya na ya boy nto topi wa no aho ban amayen na chese awia bre no so each nintino ya na omapa de a krase emu ha na very refresh mama tisu dia tene na sa bosumi no so no emu ohyepa the whole February no ana se bosumi etosu mi no ndie ekopim se be wie no show no ba be kosoro pa ya na ye ho this month no ene yesa kwa yenya esu efriga na tisimba na afo nyina no right nya de yesu anopa ebo no de e be hiesie na je se wi abre no Judas abetina dwam na wo ye na wi ano amaye yo enti na chese ye yensisi ye ho se ehyew no de ebe wo ho enom ene ne keka ho na ohwe sadia ewiemu hye esitie na anase ebe ye bosumi we mu a anadwo a ye koda no ye dan mu apono ampoma mu ntoto ye no sa ohwe sadia ewiemu tie ya afuto be na ade be ma ye fa eno 90.7 FM no ma ya na yeni a ye use lubes no enframa na wasi no aye papa sen ye wosoro enti ka ebenya pa na sanye nkrofo a second owners no a meka yifo no a na wati mase wo ha enti nga ubia ase ho de a nka ye pa okay na nso ebi a ukubie no anya hwe yi na chese ya be fa onema second owners na be fa onema na nya sa dia nka lubes no ubibi ase no a eno mframa no emu ye papa sen ebi asoro menka se esoro na nye papa right
upper air no and just say papa but quality wise no as the na papa sing so right na and I just blame no Adea ba ko ne say Sompa FM a drew and we are brand one your short wave radiation here we are na airborne okay and no babe warm assassin no na at the warm atmosphere no na at the show no aba right a drew and you no your be a very long wave radiation and also yeah pramano a we are na buy no ahoɔden no e wo say sanko nti eno nso so eko na se eko saa no na se e ba saa no anya bibia nsi ne kwan a se oba saa na se munkum ho titrum munkum ho no ma aya na prevent bebre nti ana a heat no e makase obaze wi ma yeshi but wi ana de ehun kase right ana anajo saa no so a eko no se munkum ni ho no ma obo se eko direct e ba saa no ana che se e show no eko right e free asase so right and the free asase so na che se wi mu so e ye nwunu nti anajo no wi mu be nwunu mo that is wi ana so I mu ayesh more right and the ba saa no sa da na che se the ensem ba obi awada obi se na wi mu ayesh it be dey na obi se prepope no na wi ma sa ye nwunu na eno so wa mo ma no ho bototo fe wa no titiro no ho ban ya na dweno a na awon so ko wura wo mu right nti de ya say o say ye shene so say ana dweno ewi no be nwunu a kopama no pa no a ho be bofom e be ba fom na ke say wi abran so no so aye she nti say o ye nya sa we tu ya tiko dia na ke say ye ne akasa se de tibia no na ya pe bambo amayo yo yera anope ye da se ne adwuma Mesmedas. Ebusanfo ene oti ye eye yewra kwasiti eku ono ena anopa bia oboya mane se dia ewiem besi aye ene wame yahunu se bosomi we dia emu beye hye na eko eye anadwo da suo mu no emu beye nwunu afi ade kye a anopa no ebedi kan aye nwuna ansa na awia no pie no emu aye hye enti no ya yekita nkwada nketoa no eya ye nhye wo mo ntade a ebema ho ayehye anopa no titiro wana afi na wusua atenase ne ne ekeka ho no osoro anopa no wahye ne ntade bekata ne nan ho ene ne ekeka ho nyina na wa onwunu anase awo anwura no akasima dunum na abo anopa eye no nsia makanse na ebe presentation mienu enti ebe fa ba ko edikan sese a ebe financial literacy ne eba besua eni sikasemu nimde we ade a ya obia nhyada nkyerɛwo ote wa sɛ minim ofa ntina makɔfa ofa ye me ho akyerɛ me kɔgye besia o moa me unnim agina mu obɛhwɛ na ofa ɔde fɛdeɛ na waboa nipa no wadi na agina mu ɔkyena nipa na ntima ntua na yɛdan ɔfaka na ɔfa ntimi na ɛnna fie asi bebree ene besia beba so ne yɛde mamma ne yɛde ma akuakuo ne yɛde ma nipa bebree nkrofo adidi nkrofo agina mu ama ene wo ma gege loan no adwane ama loan no sese kwan a yɛbɛfa so ɛbetua no ayɛden se nipa no ɔyɛ bosome adwuma bosome so na yɛ tifiri ɔno na katua mu nti ɔyɛ adwuma nso bosome bɛso no ɔmfa hu ɛnkɔ fie efi sɛ wakodi bi agina mu anopɛi ade a yahu sɛ ha nipa bebree enti yɛba bedi ho nkɔmmɔ ɛwɔ presentation mu sɛ ansa na obɛgye pene sɛ obɛboa adi obi agina mu ama na akɔgye besia no ɛnneɛma a ɛsɛ wodwene ho ansa saa ne mansia ɛwɔ sɛ wodwene ho ansa no yɛba bedi ɔfa maakye na apɔmu te sɛn adom ne experience ntia yɛda nyame ase bebree kwa maakye nana ejo so yo se bibia ye fine bibia hye ye da nyame ase ade na peke ayene enkomo e da dwa so ne enkomo a e da dwa eso enie over even before ye be komu kura no sade we see wo ye communities mu pa nana osoro na yi akere o osoro na yi akere eno so nti e na ye ka se sompa no nyame nsa wo ade e kye a enema ehanipa wasetene mu no sompa so ye dwen ho bi enkrofo ntimi nnafie because of some wenti padaroma briefly dey na beka wo ho na yemfa emu asam emra nana mame na wase anopai na wo kasa no nso
a wo ye nkyerɛkyerɛ mu no nyinaa wo de me ye mfa nto ho ase wonim esan se eginamudie de fɛdeɛ ye de fɛdeɛ de eginamu paa ma ese ka tie so no nye kakuma na wo kan kɛse nso enye yie ne nyinaa yɛ kwan a yɛfa so agitum mu no na ɛwɔ sɛ yɛsi adua sɛ ɛba sɛ deɛn koraa ɛwɔ sɛ yɛtimi support esan daakye asɛm nti sɛ aginamudie no wudi na wonte wo ho ase wɔ nneɛma bi mu asɛ wode koraa ha adwen dodo ayene nipa no bɛka sɛ wabɔ ne timɔden ɛnso no na wotumi ɔtena wantumi ntua yɛ waso die nana bank bi a mempɛ sɛ mɛbɔdi yɛ teme ma wie no na maha odi nso gu ma yɛ ma ebeye wo mo obesia so na wa obesia wo kan so a na yajewa no sɛ na yɛ saa nkyerɛkyerɛ we eba ɛyɛ nyame asɛm tɛ wo sɛ tie ma enjo briefing na yɛ nko presentation asɛm we de asɛm kɛse na ɔkɔfa ba ayene obi wo fie a wo tie osisi ɔbɛka sɛ masɛm su na mabo sompafo masɛm pa ni ayene ade no akɔyɛ ne ho kɔsɛ na ntatwene because ebia waya wadamfo pa oye obusuani ebi kura ye unua direct ayene wanyi amano so enye owo nti gise wogema no so a boy asem kese nko ana babeto so on say nana especially Nkoranza hade ade wo ha bebre ebinom kura fa nipa bebre ntimi na fie obeda da fie because wakodi aginamu ama obi ebra so utua nipa no tua wa ntua enkanka bisia na yedi adwam wona oje ne na awotwe yes ama nipa bebre na fie ade achi ye bebre da wuram obeda oda wontimi na ahomache bi musoro ahomache fo obekra no ahomache na adwane na odwane fifi me madam fo baako omo ye friends ayene no koji sai eno kra ne chemfa se ba busu mienu otua first one no December otua January February say omo dan no ade chia omo frɛ na and I say ono ayes o Jesus de koto na busuanfo ni na papa ne nsa firi ho ene ade wo so wo na signature wo so na odin ne wo obi bia wo pepa kwa me da say enti necessary say yedi sa nkomo we na ye de kira amansan enti ye monitor na ye be ye presentation mi no ye fa de edi kan anope ye hwe financial literacy enema nsia so obi ba wo ho se okogye besia brana bedi na ginamu a obehwe na waye ede amano se obedi aginamu no de a enema nsia e wo se wo hwe ansana waje yeni adwemoni bia wo yadwenemu yeni obi atem ye kan semba no se dia esite na ye wukuada na wotwe no apai mu na me the Bank of Ghana emfoni ato ha efize Ghana ha bank bia eshe Bank of Ghana ase enentra ye the Bank of Ghana ato ye mpese be kwakofo obi bank ye de aba abeto ha na mom ye the Bank of Ghana ena echiro firi se ye ba beka sikasem ene anopei ewo ha enom ni edi nkan a ye di bie ene empense mu na no ni aye kan ne se wo jepene se obekọ akodi obi agina mu amanaje bank besia ana obi ho besia no na ekere se why ye krado se besia no ho bibia ebesie emra kwan so no edawo so waje sa pene no wate ase se obeye saade no enti besia je enya de a eye jaso se me sorry obi a se dimaginamu na madi amano wo se wo dwen kwa akire yie pa enti anopai presentation a adesua ye de eba yi no ye ba be kire enema no mu niema bia wo se wodi kan dwen ho ansana waje pene se ubedi obi aginamu we unya ne ba bia university bia nkyerɛw radio bia nkyerɛw aje sompa asori bia nkyerɛw aje sompa enti na ida bia ye ka se ade akyi a eye atie sompa efi se ha na ye kan nsɛm a ma abrabɔ kɔso now ebi yan hya se ne ye misa se nia ukodi aginamu no wo besia na ye agie no mu no wasɛde ɛnesen wudi aginamu no woyɛ onipa
wagye pene ato ho so se ye de besia no manipa no na nipa na ntima ntua wo betua agyinamudie no na se kyerɛ nyina no se kwame na ekɔgye besia na me na me ekɔgye besia na me se kwame ni magyinamu ogye pene se obedi magyinamu a wo se me de besia no kɔ bosome da wo se me de kɔ no se manfa ankɔ a bank ana ba bia me kɔgye besia no ɔmo ni mi ni asɛm eye kwame ena ɔmo no wa asɛm nti sa wogye besia no wie na sika no ankɔ a wa wogye besia no de kura de wo ni problem obi ahia se ye nhunu a nipa no odi agyinamu no ɔno na ye bɛfrɛ no na ye bisa se musika no nya maaye o we kyerɛ se nea ɔgye besia no wantumi antua ene sika no a ɛbɛwo ɛbabia besia no bɛwo no nyinaa yɛbɛka no nyinaa bom na yɛde ama wo a woyɛ den 90.7 FM na watua saa sika no Otie Sompa 90.7 FM Sompa Emmaketuapa. Okay. Yo, enti na nia ewomu enie na sade yedi kan aka no. Okay, yeah, sorry mama. Ana akwa jame. All right. Yes, ahaya na yedru. Enti de aye kan say loan guarantee bia no. Wadwuma ne say wadi wo ho nse aka wo ho ntam se besia na nipa no beje no wantima ntua wo betima tua ma no enti eye gina yesie bia ehu pa emfa ho se nipa no ye wunua wadamfo wo yere oba chese eye gina yesie bia ehu ti ansa na ubesi sa gina ye no ewo se oma wani oma mrantere be se oma wadwene ball fast power guaranteeing loan anasa ukoye garanta ama obi ukodi agyinamu ama obi afei se medi agyinamu ma obi a emra kwan so ene sikasemu masudie eye de wonde na ese mehunu ansana madi obi agyinamu ansana medi obi agyinamu amana gye besia na ese megye tom se emraba manso ebe sika no ho a eye masem afei sika no tua sika ba no ene eba ebe wo ewo ho nyina no eye memasem magye atom se me wa hoden se metimi atua saa sika na nipa no egye no metimi akotua ewo ba bi a oye ansana maye enti ekoba no saa nipa no na agye besia no de nanso me amadi na gyinamu no makoye nipa sunsum a me nso na magye besia no nti broni beka se maye borrower default ana default borrower nipa no mom na agye sika no nanso besia no de ye ni bo besia no so a sunsum a eta besia na chini ye wo a wadi agyinamu no wo na wo ye borrower nti no mfaso nipa no de sika no be ye nya bia wu nya bi nanso asemba ho a eye wo wa ukodi agyinamu no eye wo wasem enti we kyerɛ sɛ ebetimi anya nsunsuanso ɛwɔ wo usikasem wa ukodi agyinamu no agyinamu na ukodi no betimi anya nsunsuanso wo usikasem nti ɛwɔ sɛ wo hwɛ na wo hu sɛ me sika fam me wa hoden sɛ nipa na mi di agyinamu na ntima ntua me metimi atua ede amano nti ewo se ohwehwe saa ne ma ne nyina papa ne bone ne ebetime asi ne ewo mu nyina ansa na wagye pene se ubedi agyinamu ede ama obi afei evaluate the borrower's ability to pay nipa na waba ho besra wo se dina agyinamu na onkogye besia no ansa na ubegye pene ede onsa hya ase no esa ohwehwem ehu se nipa no oso okoje 10,000 ne bosomi akatua ye sen o ahoden se oje 10,000 no a akire ba ebe kan ho no nyina no nipa no obetimi atua ansana wo waje pene se obetimi ayeden adi no agyinamu
se wanya saa de no na se nipa no odiforte a wantimi antua ene na asodie no aba beto so se eye wo na obetimi atua fi se na wonim se obetimi atua enti na odi na gina mu afei wo se wo hwe na hu se nipa no kura waba wo nchen se di na gina mu no nkwaje besia no nipa no ni sikasem egina yie o ahoden a obetimi atua a enkofa asodie bia emfa emre no oni or stable income na hoden say or de beye repayment no was hu ne repayment plan say be ya enkofa sikasemu ade so bia emre wo a wukodi no aginamu no sa ne ma we eto de bia ye nta nyo nipa no ba ya na yesan e de ama no afei wo ye no wi a ade ba ku bia say wo review the loan agreement carefully nipa no besia na okoje no enhyehyeye a ewo besia no eho no nyadaje jekrata no na kenkan enhyehyeye a ewo besia no eho ansa na adonsa ahase apene se midi na ginamu because besia no bia wo beje no eho won hyehyeye besia bia wo beje no ewo ntotoye ewo ho se wante ase na nipa no de krata no ba ya we na wasan ana watim e de ama nipa no asemba ho a wontum koka se na minim se sei na tie o enti ansa na beje besia ana se ubedi obi agina ma na age besia no e wo se uhunu sa ne ma we nyina afei ade ba ko a e wo se wo ye ne se e wo se agreement na e da besia no se de medical aka no e wo se wa woje na wo hwem ehunu nhyehyeye no nipa no yese ye ma obesia sei wamfa ma dase na ese ode ba kwan we na obefa so atua no wamfa ma wa wudi aginamu no sei na be ye wo sei na be to wo sei na besie se wote ase ye mempere wo ho kura ankoje obia besia na mensan emfa wonsan kwhya ase wanhwe ya wani be ba ho so no na wanya daje misam nti na ayeden ede amount ne a wonte ase bia o hwekrata no mu a ade bia wo mu a wonte ase no ade ba ko esa wo ye ne se pe obi a wonim na onchechire wo mu impo bank ho no mu a ni bank kura nipa no ko betimi akọ miwranom nipa sumasi de krata ya ba se obeje besia na mindi na giramu na makan mu ade we mente ase mu nchechire me mu ekire sen se medina giramu na se medina giramu a ade we ya matwere wo hai ekire sen ye kyerekye mu na se eto wasom na hu se bibia ye mawa na afei de wasan besia no ewo ho ede amawo no afei de yakabio no se don't rely solely on the trust and relationship happen na ya na problem no ya kyere me bakane de na waboa no verbal ordinano na aka o metua ntu de boa me da bi mempre enka so ordinano aka no nko anti wagye atom se obetua nti wo so we na wasan na de ama no e wo se wo yan hwehwemu a emu do e fa sikasemu na wo te ase nipa no sikasema ho den ene eye nipa no nhyehyeye a wone bank na ye se obefa so atua because pembebre no san hyehyeye na wone bank no be ye no wo nhunu eno wo de obeka ne se dimaginamu yemisei enti ye be serew ansa no be du obi aginamu se onkoje besia no e wo se waye nhwehwemu a mu do akwa akire opa afa nipa no kura achi ko bank ho nipa no ne foto okura sen na dam ni sika sam kura te sen ansa na obeje pene a waje men kase wadamfo nti oba ya nipa no beka se otimo oden na nso hwe ye mihunu yanka na aka achi ena fasha wadri mu nso se okay se nipa na ntia de na beto me e ba se ye de me kokoto a metimi ache koto manson metimi anya sika
nsunsanso bi bebe se obisa nsem we nyina ansa na wakwa akodi obi agina mu afa seek independent advice if in doubt say woyɛ nhwehwɛmu nyinaa ne ɛbɛkyerɛkyerɛ mu nyinaa wonte ase a sign pɛ obi na bisa no nipa no de bɛba bɛka oh yɛsɛ metua no bosome mmiɛnsa a wɔyɛ anim yi ɛnso ebia na ɔboa yɛsɛ ɛbɛgye ne na awɔtwe wonte ase a pɛ obi na wankasa bisa ne sɛ ɔpani me yɔnko sɛ menni na gyinamu na agyinamudie no sikasɛm deɛ nyɛ nyinaa ne yɛnim mu nti wadaroma besia obi je besia yaka sei ya ɛho hyehyɛ ɛnesen emrasam mu ɛtesen sikasam mu ɛtesen ɛwɔso pe obi na ɔkyerɛkyerɛ wo mu sɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛtumi aboa afei ɛwɔ sɛ ansa na wobɛtumi asi gyinaeɛ no ɛwɔ sɛ wonya professional guidance pe obi a ɔyɛ bank adwuma pe obi a ɔyɛ sika adwuma na ɔnkyerɛkyerɛ mu na ɔnkyerɛw sɛ daabi wei deɛ ɛmmoa ɔyɛ atwa mene wogye a wo ho bɛkyerɛw nipa no ntumi ntia boɔ no a yɛde ma no so enti no mɛnkɔ ho nipa no ma wo saa futuo no a na afei deɛ wahunu sɛ wadwuma da hɔ ɛno bɛboa wo ama watumi asi gyinaeɛ a ɛsɛ fata yɛwie no nea yɛde to mu a ne sɛ ukodi agyina mu ama obi ni ya adwuma kɛseɛ ɛyɛ asodie ɛna akɔgye ato ho so ɛnyɛ gyina yɛsi a ɛwɔ sa wo pere na wusie ɛwɔ sa wo dwen ho kɔ akyire paa ansa na odi obi agyina mu hwɛ ɔhaw ne amane a ebetumi afiri mu aba ansa na wadi obi agyina mu na nkɔfa ɔhaw sikasam asodie atete ama ameto so abre bia kai nso sɛ gyinae bia obesi no enne no ɛwɔ daakye nsunsanso a ɛde ɛbɛbrɛw ɛwɔ sikasɛm ɛfamu ndi mempere wo ho eni obia agyina mu wobɛkɔ so na ne yɛdi nkɔmɔ Sompa 90.7 ye Facebook no yɛwɔ hɔ YouTube yɛwɔ hɔ YouTube no yɛ Sompa TV na wadi ɛwɔ ne yɛ adi nkɔmɔ ɛwɔ ɛno ɛho o how wamane bibia o de ba yɛbɛhwɛ ɛde amonte anopɛi yɛnkɔmɔ a yɛdi enie kwame bebe yɛdi nkɔmɔ na dunie ma yɛnhwɛ yɛma afrɛfoɔ emramu kakra 0598 994 994 0598 994 994 uwura mu anopɛi a yɛbɛfa wo wadi obi agyina mu pɛn saa kwan so akonya amane wadi obi agyina mu ɛwɔ saa ntotoe ho obi aba wo nkyɛn sɛ dini saa agyina mu no wa bra na wonte ɛyɛ saa nsɛm yase unim obi a ɔno nso adi saa adwuma no bi na nnɛ agya na manenya wadi obi agyina mu ama nnɛ ɔgye ne ho a ɛnyɛ 0598 994 994 saa asɛm a yɛka yɛ asɛm a ama nnɛ nipa bebre ntimi nna ɛnɛ nipa bebre dawuram ɛnam agyinamu a wadi ama obi agye besia nti ɛna mpokura yɛ na yɛgye besia no so kura mpo no dodo na yɛnte besia na yɛgye no ase ɛnso ɛsan sɛ yɛse yɛma besia nti na obi asɔre na ɔkɔ akɔgye be 0598 994 994 good morning. Good morning, Nana Owoahene. Good evening, baby Akasafi. Yeah, that's it. Mira, my inti wa no pay. Yo, wafa no pay dia metia one wafa pa no wafa juma ganyina. Right. But yo juma dia ano sa mo dia beto ano pay dia e mo duru pa o. Ai ne. Amanfo atitena mpa na enne mo dia ba betu dwai. Dia amanfo fam e wo sa nyi da busia nyina mu yi ho no enya asenketwa. Me nyina mu ba bo bia gyina mu ama me bida. Ama me ma gibida. Na minim pressure I was because people no answer no go dia gina mu ama no wa hu say problem a unso na mu remote ana wa kan ono so hu say wo no da say bo umman nanim enwu ase e wo bank fo nanim ndi ono so adi ma lead wa ko say ono mo edinsa was won di oko gina mu agidi bi ama na ja odi awika o ya na wa fast e akoma o
me kai say me dia na me ka say obi gina mu ma me no e ko duru ba bi na ka e ya bibi kakra e was tia ho right na me mi pressure o mo de to le lipa na o gina mu ma me ne so ye ma me so tabre no nya me ye ma do ma me so me tini bo fat diska no ma e de ko e it is ye busi gina mu ma no bi no onyi busi ane de wa fa won enye easy easy pa di omo ye anu bi sa omo sunu gudi am nyina no munye wa de say ombe twitwa to ye ta de anya se yo yen so ye da ase bebre 0598994994 onso wedu obi agina mu ana wonu obi a wedu obi agina mu a enne adane no adesoa adane no amane adane no ohaw oda wonna na ebikura da wuram anope ya ye ka se obi asore afirifie dadaada adwane okohye wuram efise otena fie a ye beba abeda no ka ye se ansa na beje besia no enema esa wo hwe obi je besia ze kodi na gina mu no enema esa wo hwe no ho presentation na de ama we na wo nso de na wafa mu pen amane be na ato wo hwan na wahu se wakosa atebia no mu pen 0598 994 0598994994 na afe wabo awram ewo ha enofa nana yes sir won se babru yi nipa mano ampa babru mu e ka se enhyira ne de wonyina de bonyefo agina mu se wo kwa ko gina mu ama obi na bia adwene wo ne tirim ne se wode wo to fenam se wo hwehwe mu na wanyina mu enhyira no right because nkyerɛkyerɛ a wakere yen se nipa no bɛka kora ebe hia se wo bɛsen afa na chia ye background so we are independent check na na nyame nhyira wa no pay he wonim media gina mu ma me yonko bia ewie ye no asase na se mebusabusa no mu nsem pii ne ho ade a na ene se wode koye de wode ye wie ye mpa na ni tua na ye bibia wo ho no o ye temia no mani abre ti mitime koye yere bank ho se chenche amente ase na nso ebewie no ye chime kohye de mu ankomo ebedi a kire se wa nso na do wonsa sha ase ma na esi o ma ye hwane ye hwe no nti wo mom hwe no bra wo ne nkasa na ekowie ye no a be kire se o metua na ye nyina ye hontoye no memu na ma ye nipa bone ode aye de ode aye awie ama eso mfa so aba wo na abedi agina mu no kura no edu se emfaso aba yenkai wo dabi ne mu masamba dia ne ye hwehwew ha na nyame nhyira wa no na ade mpe bebre sa ne ma we no wo mo a editade di ye no ye nkrofo mo ben ye no kre because nipa na oben wo no ne betima nante aba on tense mesro me koje besia we ewi ono wa yaka ewie kro no wa yaka ne wo ma ye ya no no obi atumi pa na ebe din say yeti hey metimi akọ obi a hokeke obi a meni no nye free ebi kra na morning na makaka che ne se kodi agire mu mamena koje bosia ono ko omfa ni tirinye but de oben wo no ono na ba be kasa asem na kire but me de afutu a me de ba ne se efa presentation wo ne se te se de wo kan se nipa ne ba na ka se madam funti kodi agire mu mamea se de wo kan ye independent wan kasa na ye hwehwem afa wo ko bank ho a bank ho no ma wo adamfo no ntia se wo sere no sika ya mebedi agire mu ama enam se men kase wuntua de na mam bibia betimasi wantua me na ebeda minti me pese wo any loan officer ni nyina no yentena se na yenhu wo kra no sabio bosome wo sika sem obi wo kra no a me kase wasanji loan bi mu na na go no mo ji loan bebre no wo guarantee ama no obi susu asanji bi mama no nti ese loan officer no hu we mu nyina na hu bosome sika a woje na otimi age ne opese woje afei kra no so wo ajapade bi ni ma na nyina ese otimi hu ajapade ni ma ese se wantimi ntu a yetimi akofa sa ajapade no kwa betua ka ba no an se wo ya madam fu ni na wasan wo hwe ya sa de wetimi to tafo bebre na normally so no besa no ube di agina mu a just bank wo nso save wo ho ya na wo nso wo account wo na say nipa na ntua ubenya financial burden no
nipa na metri a wo account wo ho ntino bank no beti afiri account mu ndu be wo ha na wanya alert say ya tu sika say na fe wani abru dimirika bank ko na ade na mate mi sika we abi na be ka tro say wo be di bis agina mu e ma bi e na ade ba ko ehu agiramdie ba ko so ehu pa ye wo mo a ejeje te say e ma na o mo jeje loan na wotwe loan for no eye hu pa odi agro efi say eno no wadi kuna eno no pressure kura wo be kom no ndi wo a wodi agiramu no se nipa na ntua afi na ye ba ofie na ye yesei enti no adesua we ya na ye ka ho asemi e ya adesua makase ye nkyere wo asore mu ye nkyere wo university Jesus Sompa na ebe ka efi say nipa ni ya ho so ye fa no biara so brother Philip ba ya ndi ese mekoye because me manye obeka se mitimo den da bi kura ti me guarantee man so for na ebe wi no waje asore Bible kura kan ba bi say obi a wodi obi agina ma say mebusem ho ba bi wo so obi oji obi agina ma say oniti nokre bibisa pam dada na dey paraphrase no say there wo so obi oji obi agina mu kura oniti eno no simply means say answer na obedu obi agina mu no I was so we are very sure. Say agiramu ya midi die nipa no udi utito ena ye wo kwan a ye betimi aye den ye wo kwan a betimi afa so anya sika no ato ade abre no ba bi de na wotwe de American uwura mu an say okay na wotwe bia obetua bia 50 cedi 50 cedi de anya den ano ya deje bosan so nya no na editua 50 cedis de anya den bese ankura loan kura ai say duro no loan kawa e ka ho se koje loan a uhuru ne ebe ya obeje we no wanu ho nana unim anope nyam me say nyame na yi akire wo nti minya kro ho ene mate yes sir ene na se o ko die na office different me ntwa ene wọ́n ṣe be we ene wa se be bere wa don guarantee nokre eno ana no mintimi I can't stand it eno ana no and the two nipa so won na from day one na ye ya o so hu no obi ko be te be gira ni ma be ye ni ama sa ye hu no o ye bi na get grind no dira o no dira ha akoma mi hu no wa hu nti from day one nipa wa guarantee ama no sha obi all man ni ama na hihye ye pe so the 40 and so how be na e be aba ba ye te be dasi abara se de ka ye hwehwemu ye ne de no akwa pan afi ye 2 year afi na o ba be sunti niam na very you say loan de o ko guarantee a se unya abotre wo ye hwehwemu yi na fo semsi nchen yi sofudie semsi nchen na hwehwem na pressure na e ba enye de didi agoro ni bia yo ye be das na ya dan ye ho aba ye ba ye be fa agudie mu nso okay agudie mu nso na ye crowd nti ye
ya dwumadie so enie aha Sompa ene ukuada na wotwe no apai mu ye ka kire wo se ye kɔ na ye ba ye beba aba bedi enkomo na enkomo na eba na ye ba bedi ye nwoma sua ho nkomo Minister of Education akwakodi nkomo enkomo a odi ye no na one college principals of colleges of education for na ahia na nkomodie no mu na aba beto abonten se o se minister se ye betwa teacher training allowance mu na ye de loan student loan aba be hye ho nchechiremu aba wo ho enom na ye pese ye keka sansem no nyina si ani na ye di nkomo na badwafo kire wo mo adwen wo eno ho enti ye behwe ensem no se yeyi allowance na fi ho na ya support with loan implications I beba students and also any colleges of education so they when budgetary allocation a buying a year de ema womu year by year ye be assessment no na ya no so asem na ya said they are AC ekro enti no ministry decree ababonten woni ze Ghana they assembly a politics ebom and the politics na woman ntino amanfo e ka say we told you so say ye kan kire mo send this for ba wo mo betwam e na mante ase na eno eye ade ba ko a ama sesi a ye ka say ministry no de krata ababonten wo mo asem o mo kan no ye be wuram ye be di mo nkomo na ya hwe say the daily graphic report ye ene achinja wo mo ministry no je daily graphic no ye be di ni nyina ho nkomo ene anope wo ha bedwafo ni nyina da so ofie ha Francis Kwame Boateng adwuma wura da so wo ha yewura apam da so wo ha brother Frep wo ha de ye be representation no munafe ya sha ase adi nkomo no de afrikai se wonso de wadwen kire be ba be kan ho ne ye di a teacher for allowance a teacher for quantity ye allowance kakra aban edema wo bo so me bia no 2057003 05020570003 na wafre na waba program no so aba be kire wadwen bra yebebie ahomanenti ye hwe cancellation of teacher training allowance na ye dia assess the likely implications on students and colleges no ankasa na ewukuada ye mo enra brother good morning na apomwe twedi ampo nyankopa darment ye pa ye da nyame ase ye da nyame ase right and then so ye da foforo Adea Akye Abia adwumadie so enie na kakra ye koye nim ewo ha eno fa ye representation number 2 emu na me da sipi de edika no nyame hira bebre education no on loan ne wo kwa guarantee no ade se na very nice pa right afezu no ye beda ye mpanimfo ase na ya chia nananom atena nkonya cheri ampo nyankopa do Nkoranza bibie ko kama asonvie na ohene popular abaso ne ye bona baso anamo na wotu ne ye hye ne nkuna se ontu normal ne bunye duru na ye de ye mfa so be free so aba me de personalized support ne moves no na afezu ya chia so for company info no bia woti na no pe fan club and na ye hwe cancellation of teacher training allowance as isn't likely implications on students and colleges. Say suku omo ko school a omo ko be kire ye mana de suku a ye ko be kire ye mana de teacher for suku a ye ko teacher for ntete entity no kre no ne ya teacher for ntete na won ko na be kire ye ma de no omo ko a ye wo nyanam bia ye de ma omo ye osika bia de ma omo ebo omo se de be omo didiem ene omo niama na omo anka so no betenya bia tombotom no ye obi ye de ma from allowance eno ena ban we ya waba no se kwan ya ye fa so aye ni sesi no wo hwe no wayi anu afiri ho na wo de foforo abo so de enhanced loan scheme na se wo baba ye nhede afra ebetimi aboa pa e de amomo na nna no pa ye hwe se yeyi sa enyanam yi na sa allowance ye afiri ho na ye de foforo abade a ensunsuan so obey yi sa de na ensunsuan so obey na de bebre eye sukufo no ena suku na ankasa omo soso no omo ko ye diska ni bi mo de bosku no ho bra no say ena besi aye because ye kan no obia target your students no but colleges na ankasa as an institution no on see your body into ono so de ensunsuan so ena de ebebre no ye di kan aka say ye ne oye nyina no ye ni adwene bia we yetrim
afi so no yendidi atem said the fact ne tie no saa ne de bebre wo ne no ena ma ready kan bra ya pepe ne mam amotumi ate ase right enti ye hwa na wo hwa asese ya was a media publications and the ministries rejoinder enti uhwemu away eye ministry no ne nsem a ode ba betu dwa efa asa asem a okan ye no ho oba be kiremu na afi so no eye correction na also ye ma manfo te ase na bibi atisa no ode ni nyina aba ene wo ha se ye da enti krata na enie now here's we a daily graphic but we a Nora daily graphic yes Tuesday 4th yes of February and a buy in the graphic say na graphic boy man teacher training allowance to go government pledges enhanced student loan scheme education minister hints and no na politicians amanyofo asum and I can say Ghana for yan kan chiremo send easy for bar on between na daily graphic ekura na ekan na bia be di tra daily graphic de oni troda into no daily graphic akan ko ade e nokre bebetwam eno na minister de krata aba o mo be chire nsem poten said it yes said you for ekan no but me grana na me say we enya ade a self explanatory enye bibia na so aja and so make the entire mass propaganda ne buy no and here cry there so be council and no na say ministry na ba be chire mu your person mo ya ni nyina to call Sompa 90.7 on Facebook obehu say daily graphic and radio no any rejoinder na say clarification for the buy the Minister of Education the buy no ni nyina ada side by side Haruna Idrisu honorable on the Minister of Education also so odanche a wa bone che denden ya na yere echire ni twi me da se pa enti yanko introduction no the anymore no the Minister of Education honorable Haruna Idrisu one of the astute politicians I war Ghana ha also so presidential material na eno and I hear you say the Minister of Education Haruna Idrisu has announced plans to transition teacher training allowances into an enhanced student loan scheme to allow students cater for their own feeding and personal expenses. And the way one and abroad use a transition. Transition is a sad na wo dada no oyi enu afuro amo de akoba be foforo a obi se ba bi o de economy mu ga be boa ama eye sukufo no omo ankasa atomaduane adi na afi omo niam nketenkete bi so omo ye na omo aye omo de eno eya de ba kwa minister na ye okan no say the minister explained that while the allowance would be maintained in the interim, the government intended to phase the allowance system out gradually. Or say yes you can no what say as a daily graphic ma no bi aba say man pacho yes ye atwam mi ko edi ma bi hye mbuto wose daabi wose animani mu ya de mpremprem ya de allowance ne be wo saa nenso omo de kakra ombe ye nu afiri ho na omo de student loan na omo kan enhance one no e de no aba hye ho ti amanfo enhye ne so ntinye se boom ya sorry ani ye afiri ho was this presentation assesses the likely implication on students and colleges and yes so yes okay Minister na ba be chirim said ye paper na report ye no nanso ye behwe nsusan so a ebenya wa school for no any school na ankasa eso right so ye kwa 2004 campaign promise 2024 campaign promise no any was say NDC will not cancel nurses and teacher training allowances John Mahama. So na wa wo die ntia na amanfo e de propaganda ebe mu no eti we say no na ya omampanyi campaign ye na ya twa say Akayet Hotel Bogatanga e na okoye sa de we no eye Upper East Region and Oche radio station na won report ye na A1 radio online.com A1radioonline.com omo bolga radio station omo na report ye ebra we ne ye Mahama Media Encounter in Upper East Region. Sure. Eti oni media de share and o kan sa de enti na ye konk. Na obi anso na Wezo TV de. The Wezo TV so mu de eti o ya Wezo TV so da ha no. To omo kra no mo ye ya. Enti no na ma amanfo erekin other things e was a ministry ba be. Yes, and no so na me tie ba bi. O chim say 2020 manifesto no so no. Ade so mo insist e wo ma o ko 2 pages ne enyina. But
no de ya yetimi asesa no amna yiye o say in the minister's own words enti yenhwe eye minister na ankasa o sector ho no nensem a o kan ye no okay so there is no way you should be feeding a student at the tertiary level o say se obi e wo sukuu ntu aso mu a ehia se o na abema na aduane edi no waye ne se de o senior high school dabi o say we can narrow feeding to basic and free senior high schools, but at the tertiary level students should be able to take care of themselves. Was say about a year in Kolanum and Omoko and to Asunum Kakradia, but will be a war a year Sukun to Aso Suku Pomudia, and Yasa or now be feeding us. No, who say more. In the interim, we will continue with the feeding allowances, but we will transition to an enhanced students' loan system. It was see emre we ya mu de allowance on be ne kakra na so bre ko nanim no ade a we no de school for bosen a ye de ma omo nti no different from the normal one no but a school for bosen a ne enhanced one and omo de ma omo de be di be ye omo ne ma se de be ye omo e be jo omo a so me so say ba ne say ne so kan ne say so de a na me hu say still na allowance no e be dinu na ye challenge, but I think they will still get something, but not with that in the way of the allowance no. And ni ombenya no ombetua back ombetua ye de okay and say no de ni omunya ni free aha enti yi pa enti eno se yi back so nana yenhwe in Ghana colleges of education and teacher for school tete yes sir aha tete bia eno no dudu e wo Ghana ha no 46 aduanan ensia and e wo ha say wow Ghana where you going man it's college of education. Afeso so no yenkohwe ye source ne ye Ministry of Education nzo so hu kwan fa so yenya 46 colleges of education na o Ministry of Education na omo page obehu ni nyina e wo ho then afeso so ye hwe total number of teacher trainee one a want titiem and as a breast no or quantity mu no se wo hwe ye puduru nya on the average and as asat now no ye 69,704 69,000 teacher trainees teacher trainees for omogentity no abeya teacher for no now no omo ye 69,704 wow 46 colleges of education 46 colleges of education correct enti and so Ministry of Education kwa obenya na utumira no akire die sie niam aye kan nyina mpache obi afa na yio na yinyama ya unhu se de kan hia na fasu yenhwe on sika eda won tiri so a ye hwe say ye de be ma omo na omo de adi odwuma by way of allowance ne de ka ho no eno so makọ homa sika no ebi ese na tie oko 2021 a akọ sika no ne omo 169 million Ghana cedis and aban twade etia omo allowance etwade tia o allowance no makọ sika 2021 what ba ene Ghana cedi no ma say no tete de no wo be say am for just no ye 169 million Ghana cedis na che say that no ma billion da bia no trillion kra bia no afa kofa bia ye wade to de me am fe me millions am pe ha bia no fe me calculation nyama mathematics 2022 and so 185 million Ghana cedis. Wow. 2023 241 million Ghana cedis. Right. 2024 246 million Ghana cedis. Sika akoma sika osha afibia no ebi beka ho sika no bi beka ho yes 2021 169 million yes sir 2022 shifte call nanim 185 million yes sir 2024 ekoduru 241 million yes sir 2023 no de no 2024 no 246 million tina say afibia no budgetary allocation aban twa say sika we ne dey tia student allowance no ebi ba beka ho yes right yes no right so source near Ministry of Finance do be so hu Ministry of Finance so kwa ubenya source na ye ma yenya sa ayi we say so right afi yanko na yanko hwe 2025 eno so no the eka ye hwe se ye betinya bo ewo eye teacher no we ye capital expenditure
ne aban ka obebo ye akwan ye si adan nyina capital expenditure ewo eye Ghana ha enyina no say ye project ya we projected projected say ye hwe say say na emeye eye 33.5 billion Ghana cedis when a projected a capital expenditure aban be yi akwan aban be si suku adan aban be project akese bi no e car ye hwe ni mu se ye bebo 33.5 billion Ghana cedis record that no man say capital inti we no so we kyerɛw nie ntia allowance no Haruna Druso feel say ye nar ni low mum na ye nyai allowance no because budgetary allocation na afibia no say ehuri kosoro it means that 2025 nyame ansra ya be keka akobe 300 million Ghana cedis enti no na say ye was a budget we da yanim a ye be ko a na e kire say budget no bia e wo say ye betima yi ye ho afiri mu no e wo say yi ye ho afiri mu eno ndra Haruna ahente no say e bia ye be yi allowance na afiri ho na ya ye ne loan ene de loan de awogye a yenim se daache bia no wo de beba nti no sika no kokora yenim se daache ye besan aba right enti na se ho asem eno no enti source ni ye vote on account ane sa bosome miensa budget a ye adwuma kopem se ni aban de ne budget beba nti sa projection we betima asesa the budget e beba e bia March April ho no aban first budget no e betima asesa enti ye nto asenti nana so obeso ni atwe nkoma okosompa Facebook Sompa 90.7 ye oho na fefe ye Telegram no so no ubenya ye na oni interact 0598994994 na o de ba o comment no o questions no na o concerns nyina no ya ye krado say ye be enti ensem ni bi ewo mu ni na ejiri se ya to matie fo nyina ye nyene ho me da se yo yen so ye da se bebre brother na ye ni nkomo ofane adwuma eda so ewo ha nom na ye ni enkomo no enfri ha enom na ye start ne say ministry no first of our eto sign this is their hint Haruna the education minister they amaye what ho akere ye na eto sign nana yes no pay ye tiefo nyina o mo joso ana wono mo eso ya sene nso wo mo nkoso ma wabasa mu esanse de ya sha ase no som papa ye de bekwa wiye pa enti se wo nsa homa no ho a ye se de oyam ahwanhwande wo mpepa ne nsa kwa se tie bi so mfa so obenya bi enti wo wom dada hwe na wansan na wo mba mu nso abra na ye nidwa na ha ye nana yes ye wura Haruna Idrisu papa no oka no kore pa o Haruna kanokre okanokre anything esanse tworo no se de aya akoma mu ma na ye apie ba anoma anon so ka bra ye ba beto aba no Ghana fo na ye dadwene pa sa education ho ni sika hodo bi e wo ho enti ye hyase bo kwa adu se NDC ba konwa so ye to aba ma Yewura John Mahama free SHS obetwam because you receive nketi akura di kan aka say won betwem so mo ba afi teachers and nursing training allowance wonon be yi afiri ho esan se kane bi no ya no mo akonwa so no mo yi firi ho ma campaign mu kura bi no mo ka say school fo no bi ka say o mo nsan famra nya sa won beto atia wo mo ma wo ka say allowance no wan fa ma ne beto atia ye 20 a enti mu no 2016 Ghana for TTI. Ne mum na no maya oba ye no. Wo kan ni prince enya de omdo omonsa beka. Eno ye Ghana for akoma. Enti modern bi ombebo ama atimi agina ne mpo ombesa ahye mu kina no. Wono mbeye. Right. Na Yewura Haruna Idrisu a kane na ntwamu ba. Na ntwamu ba ni nyina no. Kwa bi so no wo kyerɛkyerɛ Yewura Haruna Idrisu se. Sa teacher training allowance ya ye ka ho asemi no se wo hwe teacher training na
kane no na teacher training college teacher training TTC teacher training college ene a college of education kwai enti kwai fo no ewo diploma degree wo mo ye ne ewo colleges of education kane no nso na certificate ni diploma degree ne chese university abem enti se wo so be kire ni a wo kwa kosua de na nya fe na wo be wie de set no asan akọ university akọ pe u degree wo ye degree ni wo ho de omo ye wo university na enti se university ni enje allowance na oje bosia na wo de ahwe ne ho na wo wie benya adwuma na wo tuatua ne nkakra de a de enti na se ya migrate free teacher training college na yakọ na university for agina nsanie baako na ye da so a edi dada no ewo se yedi kofoforo sanse eye animu na ekro enti kwan bi so no ewo se ne nkyiremu no ekoma Ghana 40 ase yi na ebeka ye ho sense ye de amanyo sem be hye amanyo ahwehweniwa e de akatakata ye ni ewo niema bi ho eno nti papa na ka no kro ewom right se tie bia oku teacher training college nursing training college we o aka teacher for nurse for mo de ka ho enya de allowance no ebeba allowance de oje a wudi a wawie ewie kura na wawie school na ala wabum kura san ba ntinkamu na ekeka ne kan nyina bum emeba but say de o mfanni obetua bosia enti wabie so de a kire yen eno no de na wo mu esa ye ne sie maybe say de na wo because we share NDC omo campaign time na or say NDC for campaign o mampani mama na kan say omo ntwam okay because sambre no na yesuro no na MPP for account to Ghana for adwene mu say NDC Ghana for munhwe yo na manto ama NDC a obetwam ba ombetwa dancing training allowance mu ombetwa teacher training allowance mu ema o mampani ko kan na bolgatanga say omo ntwam na entwam kyena omo betena akonwa no so a omo beye ni yie kura mpo achen ni NDC MPP now say mo betena akonwa bosomi ani dia minister no a obetua say sika no eshenensa ekanie nti eyesa na ama party no position akwa ye mienu omano aye mienu yenhunu se yemfa de omo kan campaign na enya adwuma ana yemfa de minister no eka no ena emfa nya adwuma nana we edie because nchiremu a wo de after election no campaign yes nti but no after election so no we hold you accountable because there be na brother Philip kan ifie ha say and some MPP for kaye ni a omo so ombeyo na yeto abama omo na yanyo nti na yento abanti a omo wan na mejro no indi se mahama omampani e ka se yentwam na ni minister na minister so be ka se ye ba betwam se si ya yentwam yente ase ye o se animu ya de indi na te ye ba betwam na enhance na ni twi de sen ya pejam ade a ya pejam aye ni ye ayene okay enti Yewura Mahama president his excellency kanibi wakanse bi se abato na aye beto edu ba bia no kore kakra entro kakra de na da Ghana fotirim ni se omba ombetwam ti saade aye ntomma wo mo akonwa no nso no wo hwehwe right enti se wakase obetwam a obi eni ho beto nka ba konkora wonya na mom se wakase wontwamu na enu nti ombeye ni yie na wato ama no a ye wi no na washa ase ye wi no so obeye ni yie no e na washa ase because said the presentation ne kire ye wi ye hwe budget ya ye behia ama ye de abo man no ho bra ene allowance no ba bi enwunu kogu na nso ewi a akatua bia mfiri mu ma ye nsantua ne back na nso ye deka sabio ye basuku fees ye ntua ye nso ne birthday ne yakuna ntua ma no eno na chine ye a kire se second coming we no JM ba ne sawe na dio wadi kan tufu bi enti enya de se wo ba be krokro Ghana abagije ye nso te se de MPP jeje ye nso ewi ekwaje wo mun nsem no because wo hwe ba bia Yewura Mahama no mpaja colleges of education ni nursing training colleges no eduru ya wo mu free certificate
ne diploma echo degree no omo ne university edinse ba ye mama allowance sa allowance no ye the basic suku adan capital expenditure capital project ye the basic suku adan ye the bebie colleges of education bi aka ho ama ye nya nkwada dodo a ombetimi akọ college of education ye botaye nie entimo nto aba mayen me feel say nkyeremu no eto asomu na presentation na ye na no pa no wo ka say ye ntwam na mo babo so me na minister beka kire ye say ye ba betwam a na won say e ba sa na ma sabe ye na enima kenkan enima kire no na ye say you are insulting us na obese asa ye short memory anti ase ye o kan ye na ye di akire then so edu ba bia na nokre ene mpo ase ene se sa na tie de na che asem bi o mo kan campaign mu tia NPP no NDC ne MPP ani ni ye nokre se de 2016 MPP for ka kire Ghana for say o mo de ba o mo de allowance na be san ba ye bo na o mo share ye of which no mo nim pefe se ba bia NDC the colleges of education ne nursing training colleges na kwa koduru no allowance na be hawo e be ya mane nenso no mo pa konwa ne nti o mo so o mo de beba o mo ba wiye no ampa o mo de bae nenso kwan bi so no na eka ukoto se tikase awi adwe a enya se emre o e bia ne mfum ti no na e din ntira nti so no bae no obeto ne botom na di tuatua sa aka no sese ya wo sori ye no wamfa sika nto se o mo mfa ntuatua nti de ono nso ka se oba obeye no obedure no ho se na fom sa nti se o ka so obewe a o kofa sika no wo he ene wo se o ka no kore kire Ghana fo na mmom mpani beka obese ba bia democracy ye adwuma pa ye impeachment bitimi aye adwuma sade America fo impeach Donald Trump ewie ye a wo mu hu se was no an ye ni pese wo kofa ne ba no ahai no ye betimi de mpani asem bi o kan ye no na mmom so oba abonten be kire se memmaye no enko na mmom ba ye ne se na tienti na me ye sa eno so Ghana fo beti na se me da se kwame mami mimra ho na mintie won so wadwen wo presentation on the education sector ya ye fa minister position to we ano aye deje bosen ya no ne yedi tua right minister say ya de a ono na dwene mu no onhun ntiase e wo mu say obi a okọ college kese it is a university teacher training nursing training ebi kura ye maame for papa for ena ekọ na enu nti ese aban na to aduane mo omudi na mo ye mo kwan na wo manje wo loan na wo mfa mo wo ho bra wo mo wie suku na wo ye adwuma na wo atua te say universities nyina obi beka se nka we de se to asomo nti nka suro bia ni ade we ho aye se nka NDC suro but sasa na minister canon so ene NDC President Mahama ono so ne position ebo ebra eto say mamintie wadwe nkire wa ha na mami na say in fact bogatanga semi osan kekan bi wo sehwe so right okaka say nursing training ni teacher training allowance no ya de obetwa but 2016 brand ye beto aba no so obeka ya na NDC for MPP for your campaign somba teacher allowance ene wo say na ko for time na ewo ho nti omoka say omo de beba because mama etwam ema mama kaka say sa training and we allowance no ontua ene say no kra na be ma wo lusu kra na ene o monto abatia na ene o monto abatia be wi ase na o mutua sa yi ano omo be kan say nyame ya dum na se omuba in fact me enu akwa na me search ade we but me ba me phone ye star binti ma hu ba bia na me ye free no omuka say se utua nursing and teachers training allowance na quota na say wo fa no untimi fa dodo nansen kra no ye beto about 2024 no omuka say nursing training e bia se krobo a say to me funny pa be 400 no na omo for 200 allowance in because omo ntimi ntwa ni pa do enti 2016 and this America e kan pa say nursing training ni de any teacher training allowance ni de and am say
allowance ni ntimi fa dodo no omba mo loan ombe si adan no ma ba mu no ma tima fa nipa dodo enti na esan ye wonwo se 2024 ye beto aba na omo san kase of which amunim say training college of education aye university anything said na apamakan university for so dey e mo loan na omo dey ahwe omo wie school na omo atete enti na mentia se chinchina na omo kase omo ba omo ntwem because of about 20 oh enti ma ye hu Ghana for amanyofo no different ye hu omo antisa sometimes omo pay amambu anasa omo ba mu a de omo pese omo ye because said na okay obeti man kan straight etasumu etasumu say training college anasa college of education aye tertiary anasa aye university didn't na won kan check Ghana for say me ba me na fe yeto aba ma uwie ya wo say untimi biem na nyame ya adoma obamu mu loan na omo de ahwe omo enti na Ghana for no amanyo for no say omo ya ma I tell you say nursing training so ebeba omo de beba say teacher say o train mienu train sere mienu sensan wa kwa me yedi ba ko anu kire wa ye misane aka no bo enti nursing training so de den a ebeba so what you say o say na Ghana ho me share projection ya ye eka bowo teacher training allowance you tua no in fact say modu pa na brother Philip can say any number trillion me check me here ICC sika you tua free 2021 to 2024 sika kase pa but Ghana no nana ye osika o de bia me kase Ghana ye osika pa but waste no edoso system no mu waste no doso ye tua sika hunu kwa enti no ama yama hyen say ye tua sika we 333.5 billion Philip we no ma yen hwe nia adwuma kan yanko budgetary allocations no hona na adwuma reference wo hono ma de ache bia adwuma die so ne ye de emawe ye di enkomo ewo teacher training allowances ho enti na show 2021 sure 169 million Ghana cedis million Ghana cedis ko trillion enya sika ketwa 2022 185 million Ghana cedis 2023 241 million Ghana cedis 2024 246 and which me say 2025 he senka andis amamoi etwaso a nka ye ko be 300 million Ghana cedis no 2025 we don betwaso on betwaso akwa wiye ebia na akwa wiye aka ho ebia na nkwa wiye me kan na wiye se we ni de afi ba ko no ndi ebia 2025 we die ebia na akwa wiye ebe kwa wiye na every 2026 27 28 no na ebia omo ede loan no ebeba okay enti sasika we enye sika ketwa o sure enye sika ketwa kura sasika we ka sa 1 2 3 4 years iboma enye sika ketwa kura ye betimi dia ye bibi ase bi ebetimi de mfa so betimi bia adwuma ene ade enti me de mesra manyofo no se omo pe aban ni mu aba omo hwe omo no kasa yi because MPP for kan se omo ba omo betwa nursing training allowance omo betwa teacher training allowance omo kan yo omo de campaign even free senior high kwa no omo kan enti na chese de MPP for kan no na aba ho yo se free senior high no kwa eno kwa kan komo ayedi ho omampani mahama te 8-member committee say omo emplane educational forum no in the forum no afi na ye beko eno kura afi ye beko na say kura minim say wote ya say day 3 series ene de bobo omo ka ene day ene borders no so ye 7 series ene ye for 2 weeks from January to first week of February sa akohoma bande bomo in this ye call forum no omo diskana mo so de ma chance for no so mo kodwom kontonu so what I say enti e come say the MPP for kan no e ya bam enti e ha na memem percent DC for nka ombe ma de MPP for kan na mu no enti kan de MPP for kan no enka at least sa 4 years yi kra no ense se ka mo ma ne bam NPP for the omo kan no ye to abawie ne February ne ewura mi yo ye nko ba bia o
ama de omo kan no ebem yen fan the government afin na do 4 weeks afin na do men fan 1 month ne 1 month na de omo kan de enko ba bia o na sa ba mu dia na se Ghana for no because say no de bia me ka say free senior high there omampani dada John Dramani ma de den omampani dada ne oyo omampani o ka say free senior high there oba nya de obetwam on say ye no ye ntimamfo no eto a ye gien sikato me ma me bi kodwoma moko anyado anketenkete ototon ye gene sa sikato ye bio eninti de wo so de be man ye ho be hen han te say ebia me buy a training college or co free or co senior high na ne ho be hen no free senior high nti no ntuatue sika yes we be boy kakra no samo man fa ma yen na de bia no obi wie university eko abam okoye politics obi wo ho wie school onya adwuma da odi hu politics mu ano waye ye tam o nti me a se bi man fa me ho anwura politics a me ye Ghana ni emfa so a se me sumi nya kakra no na o se no so ebebo me dia na o pa se o kire me se Ghana ni me sumi tua to obi bi sa yen se colleges of education womo allowances no ehia de a na first year tertiary education no ehia na kame beba ho because omampani John Dramani mama can say tertiary institutions are eya ban there wo Ghana ha no eya makoma ku 15 right sa 15 eduma mi ntwa no sabe Goye filling station okay wo mu tie ye den wo ma bie mu kuha okay station dadam ho de ba bia age ho nyina ende ye chia Goye fo nyina nyame ma mu dwa ene obi abeto fuel na onko Goye filling station uduru ha aine yeah that's it enti tertiary institutions universities e Ghana aban de e ma ho man ku 15 president say nyame ya aduma tuition fee o de be mo enti say ya your friend say college of education so have university say sika no omo beji bi ana say first year for omo jibi ana say omo jibi another question is here bisa so what I say enti ye be sero company John Dramani mama say memma on ma de MPP for kan no eno na me kan say me say we so betima ye bi a minister no adwene ba party position dabi nana Haruna Drusu ntimi ma bonten meka asemo ya asem kase o asemo a party ni mu hwi na kase dun katia ade anka ode be na yasem ketwa hwe we asem kase o ene say ade a party for no mo Ghana na ye NDC ni MPP so be kan asemo a de party ba ko de ball say oba obetwam oba onfa nya adwuma na wo Haruna Drusu betimi de ne pe na no de entisa entimi sida why consultation on the party penifo atena na aka na mo or they test what is no or say what the tumahwe I say gabi o chiri da kun tama MPP over say o mo kwa IMF no no pon ho kakra na be ye or the tumahwe o be so hwe say amamfo de ombeka enti ye be sro mo say ye be pa ba semini bi no ma ye keka no ye careful this time mamintie brother nso e wa ha na ye quick ma frɛ for emrem brother yeah mamintie o e wo nkomoi e ho. And I made in the discussion, I support the enhanced loans, student loan scheme. Sure. 100%. Now, idea every become penny Mahama, changing the stance on. I didn't like it at all. Because prior to the 2016 elections, with Gina Ghana, Simpisu Council, or no dear tertiary, and he said, no, between. Harry Naiduswa is very smart guy. Or you see the word enhanced. Because I remember I said about what I can say so almost so you tertiary like at the university into almost a year more first year on the that is the word enhanced and not qualified because right now you need to factor all of them. Say that someone do more can and now someone more a different treatment, so a beautiful one. And teacher allowance no ye doing gasa no so allowance no where in the DD agros ado ye free okra and omo loan no so ye ntima no ko said ye ma ayi for no university for no because teacher training no omo training is different and it will always be different until the word enhanced no use here is the peppered word we use here and here say omo tena se no omo tumi eya ade omo be ba out na home asem baby omo tie nya asem adwuma wura ade ne ye de omo de ade ne be ba ne be fall short.
de na wo ho no eno de ne Ghana for we because one mudi ka say mu ye free ho Mosa ka say ye be san de aba na mo amo ye ya na so dey enhance ne ye dia be ka bom na ntina wo kira rejoin da ne clarification no di so wo de ade bi ba na sa ade no entimi ama ye improved one na sa wo do ho ato asem e ho de adwuma ru ade ye say mama de before ne nkan aba mu abam ni e ba wo so because e say Ghana ye ni ate say wo ya ade ye hwe sebi o se omo kan say omo mfa omo ntwam na omo so mba betwam kura na obetimi aba out aba apologize ye nya omo hwe ba na ni nyina tin se wo wie na wo de foforo ba na sa de na ntimi amache abode ye na the bed the two students no so a lessons wo lusu asa na ye sha ase that is where their problems are you know media mi momu de obi o tertiary like teacher trainee de na ye ne se o SS de me I don't really support that and the two teaching field in the Maya Boka, we wage bill no education sector and your Boka. It is your wadi a very okay. I say a best item for Swasa Bamu Biwa. I believe say you never walk around yet improve because right now see a more mulonius on Betria. What the more 1,000 or 200 krana. And now between the budget say me improve on my life. I can use the 200 never call consolidated, you know, and you improve on my life when they come out there. Into a prudent step and I take you know. Name of young chess and fall short. Name Quack Besabe and breading or more. Now Quack says any far allowance and a cry and kay. That's I bet justify the MP for now no source no more to know. And I mean no more because campaign promises, campaign messages. It is almost fun from angle beyond the bar. Men can tell beyond, but the policy there, I believe it has to be reviewed, and we need a better one. That is my nursing training. Omoje 400. I think the teacher training is 400 allowance. And I say 400. I know you're 200. Allowance no. And no be say teacher training. Teacher training no omo feeding no. Omo support feeding. But nursing training the omo feeding. Omo an feeding. Omo but allowance no 400. Sure. Okay. You better say checks na. Yeah, we'll do that check. Na dey apply for. The enroll be say omo say teacher training no 200 allowance but nursing training no 400. Nursing training omo support feeding. But teacher training need it, and at College of Education here, almost support to feeding. Then almost can form kakra. Inti I think I know you 200 sana meaning. Okay. Yeah, Sebebre no there. Yes, Ajuma true. Or say following the restoration of the allowances, each teacher trainee receives 400 a month, with 200 cedis paid to their respective institutions as feeding grant, and the remainder disbursed to the trainees. And you know, I said I walk on pepe. Okay. And you know, I don't think that ye be say assess what will be the implication on the colleges and no. And this say year allowance in first. It means to say the feeding the 200 cities are quadabia per head. A schools no honor and it's be easy in the schools no be short. Anyway, young man and I also a feeding now. Who you know school now kasano they have to survive and this is it is all we and say Oma 400 cities 200 cities is paid into a school no as feeding na say who be yin if you say be enhance there that means it can be scale up to ABR 1,000 cities. When it bus analysis I enhance by no so you be 46 colleges of education. Or more kitchen na pantry man for and also on bed than a restaurant and and be cafeteria I'm a student. Yes, a bus school no bet me attend canteens and all to other ventures. Cafeteria universities now. Yes, it's true. My uncle Homana na pantry man for no so omo dey say omo ye government workers dada. Abandon it omo ka dada. Yes, they will find a way of and the basa omo so adwuma. And the basa maybe they can remove them to the schools no more board and dining. Because oya aban adwuma. Yes, oya aban adwuma. So 0598994994 0598994994 05020057003 05020057003 0598994994. Good morning. Good morning, Afam. Mbajo udini baby akasafi. Mbajo Mohammed, me free Nkoranza. Me da Semira, my entio.
Apa ma menchiao na menchian Nkoranza my Sompa hene Emmanuel Kobiaje kumonabo. No customer wom say afam. NDC for kan ye say teacher training allowance, nursing training allowance no. And ne what the say sika no enye say ye boa payo. Umom say Ghana ne obia so ho beto no. Enti no ka say to reset Ghana no. One, what the no mu loan na enye bias. All the tertiary institutions, Obia will cancel the loan. Now, after Obe school, no, I buy him to Odinica. Surely, Obe employment 1 year, Jumaye. Right. 1 year, Jumaye, Obe to your loan, no. And then Obia buying high, no. Now, Obe teacher are dying so. Or teacher community senior high schools, no. Not teacher, you know, we are, Obe, baby, what trade. Nursing training, or teaching what people are dying. I brought in school, you know, we are, Obe, baby, for your Juma. And the same penny in the Ghana ni school crano. Young Ghana now surely after 3-4 years no Ghana for ya beg you my pa. Don't the money Mahama ye. Yeah, that's a baby no the other by 0598 994 994 0598 994 994 050 205 7003 050 205 7003 number mi ni nyina ye adwuma ene anopay 0598 994 break enkomo we kom na bebie so pa bie so ye na colleges of education for no so dodo na ewo class won mo ye teaching practice enti wo mo bre ni wo mo mfremrem na wo mo ankyira konsem a wo mo fam wo ho ene se ekoba se ye the loan bre nti dachi MC so na ye tam ono no de dachi enye nuru endi nana said America no Ghana ho right ye wosika o ye wosika etisika so e come den right ye wosika pa na de bia me kan se waste no doso Sompa FM hwese ya frɛ obi blaster ye friend blaster no born no ye nya friend no na over 1.3 billion da ho born ye nya start you yes ya friend no keke o 1.3 billion da ho aban bi ebe ye adwuma obe start se o si dan o ye bibi e kai wo ho nya agro aban foforo baaye no o se enyame de anti mento aso na aye waste kwa nti sa waste we no nyina no ye keka bomo a training college allowance ye kase sika kase ye tuye ebetima ye but ye no ye ni sa adwen no right ye ni omo mu bu ban no oh leadership no eno na ekun ye Ghana ha no ba wo elsewhere abrochire no a sa na me we nko so eniti sika no se na me kan no esoso pa o right but I'm telling you say sa niema aban we buy wo ye adwuma wanto so asai agu nwuram niema nketen ye betima nyenya sa sika we di aye enam say miminim say how do so ni andi aban no sika no soso no kore sika no dey soso because ye boss aka we nyina be dey nya bi di aye atuati aban adwuma en foka e di bia ye project and in fact the MPP say sika semu how are nya kese pa no aye sa na enya to free senior high school ni allowance sika kompa o me call Dina take is all because say kura sa education forum on baba ye I fear say private school for I can't say don't make no I crab into me make ho sabati say me call no Dina take is all me ni di nkomo no ka je me say adumera aban no free senior high no on can training college in o sika ekom no MPP for problem no sika na ekom nyasam ketwa sabati say enti me sure say sika e bobodi de asoso pa o esoso eno ka ho ana haro na drisu abeka sa asem no ba se hwe kwan ya ye fa so toto ye ne ma o Ghana hey ya sika we nye sika me da say ba me da I agree with him say oko college dia you should be in a position to fend for your own. I agree with him. Brother Maminti, briefly, what's the name? Oman country. A honey problem. I know the and Kodayo, where the Babani Mensukla, one boy I say Bashi, and they are in the position to do that. But Anna, oh yes, answer. Who's an anno na kase? Kwaya Ghana for fast or Mutuaba. Emma President Mahamano say one pay for me. Ghana.
Jidie pa politicians. We and now what my way by your daging. Die to where the movie ana. There be some Ghana have. There be me one perform here. To over the so one nyawo to know. Me nyawo asem na make. Brother, one perform here. One perform here be keke. And your pocket. Gafra, you be keke. Sisi keke na e de hwan na ba. You be ba. Hwan cheddar na go for cheddar. Time no so be no be. Because you see MPP among money. Akufo ado. We titi time no so a e be no be. Na titi no ba umia no wona ban no nti. Sobo mo de ball no wona ban mu. Ti de oye the same line na obeye. Nti yemfa mahama mra. Na mahama ba. Na nsama wo ka se obeye wo san twa ho se wuntimi nye. Na Dabi na say allowance you say also be enhance. Omo how ni nyina communication. Won say saade no kan say. Na ba so ye ni say ya. Ya enti na say we pa na ponche wa afi na ba be clarification no. Enye sa na say nka ye. Won di sometimes one present hu ya. Dabi am ga mampanyi kufo na mampanyi mails. Omo ya ade a e ma Ghana for be pimi obi a de reference. Oba ho health insurance or say one time na pam chow. Amara ntumi we so ba o si fuel no me de campaign de ba say o mo twa hu asia ye de no kra no ye price no e wo fam twa o mo de nti o mo twe yi ne ko na say ha na du susu abekire mu say e ka ye bonie which me say e ka no susu we ne de reference we da hoda da kufu ado ana me che umpe sa aka we si da bo ne ye bebo eti o mo de ne twa me ka say de o de ba no kra no bebo ka chen we ya ko ye nim say de o de na me ko nanim eti na me ka say de o de ba ne ye eno ye che de ye eno no de man say 169 ye nyamu even 69,000 back kra na we betia you so dia ya de foforo enti na me ka say loan no enye say o man na ba be so amanfo kon nanso so education sector no omo akatua no ma yi no so ba sika ko ensa anye dey ema enti wonya means bia betia ma sika sa ababaka me here the I support that because aduma de sa na ye no yeah aduma de yes hey okay mama fa de we nana ma e wire mfi say all professionals can boast yes but the teacher taught them all de wadoma kire wade ama ene wakatua so yemfa na katua ni agro saade ne yemma ntu etirim pa yewura haru na edrusu na aba beka adwuma se o de test waters ahwede Ghana fo beka na yan university no wako bi pe unim sade ete nti sabio eka university ne nko a nkala wanse no mutwa mu kura ache na eka akire fo nko aso anka bi meka ho nanso ni nyina no obese eye jojo enye ho nko na sika nyunufa right nti yensusu ente saa aba ye de botachi no emubu ye ye de bebo ba right aba ye de botachi no emubu ye de bebo ba ye be kodwa so sesi a na ya fa dwa so ensem ahodo ewo ha enom na yatime ahwe na yahunu nea ebeko yanim babia yadri anope yenkodwa so emra ye fi dwa so ba na kyerese ye ba abeye ahoboa ede apon but just before ye be ko dwa so no menim mahu flyer bi na menim se genuine na the social media de ohunu ade na wahwe kakra because social media no ya na ho ne man bi ehu kakra the my informal system no mfanto so maye na me ye hwese ye betime akase ye genuine na yemfa mo enkomo sima beye numpe na ane yemfa mo enkomo ketua bi nhwe ade ewo ha ennom council of state abatro na eba na I think the abatro is necessary but yemia ya no on sheda nte ho so nsem bebre electoral commission notice of pool a free electoral commission entino yenhwe na yeni ho enkomo kakra na system de to so we are metre ni ntia me pese ye ka ho asem kakra bi ansa na ya sore eno notice of poll council of state elections 2025 yes and na system the system order ma biem kakra ma ye hwe baby a Ghana flag da no ntwe na e wo ho no ye hwe ho asem I hereby baby as abrofo no e wo no I hereby give notice that the following persons have been duly nominated to contest
contest the Council of State elections in the Bono East region on Tuesday, 11 February 2025. Not just a Bernadette and on Betro Council of State Abano. Yes, Bernadette on Betro Council of State. Now, it didn't was so be young cost picture a track for young quasi hono. Picture a track for cra the Ubuya and Tumatun Tumuno. Prince Soro Ono Nkoranza photo there ono na ne private name ena aba ewo ha enom ID card so ID card so yen kan sa enti se siding we nom ena aba abato we say assembly members na eto representatives of assembly members abato we presiding members move okay presiding members war 11 presiding members no ena ebekwa akoto that means so person we near was say we contact the 11 presiding members no nyina because already Prince Nana Kwambafo Bukum ye Prince na ni dine wo ha no nso nti na ye bo na sa no go bia akoka na Kwambafo no obi anhunu no obi kura koto aba wo the prince na eko nti ye kan sa ahade mo mfa nche ye ye mu nana animtia kire se wo se ukọ 11 presiding members ni nyina eho na uno okodi nkomo odi kasasie o kire wo mo wani suade hunu ne ntia ye ntoma esan se nipa e wo ha ne ye se 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and not just district bia no nipa baako efirimu e ba ya ye begina am say techman for no don so techman for ma mba to so okay okay Ada is a former member of parliament techman no techman south no Ada is techman south Ada is and then techman south I'm from Sound Fancha on see Owoahene of Techman okay then yawo Nana Opoku Fosuji abo no mani team no friends am pemda ko and ya also ye jase hene okay Techman Nana watina konya right inu saboa and also ye PNC or more representative okay okay Moses Kwame Okra okay also Techman okay strong NDC man power Techman Sunday Kwamisiano no familiar when it comes to Techman for na okay not just enye say region bia district bia presented candidate open individual bia o person okay all right na pim ya na kabrese only a former regional house of president former media na no kraman kan sembi wo say baabi anyo a baabi kurukuru na ono beda no ehonjo enfama no ndi ye won Nkoranza de akwete se de yetempo ano no anwemu ana yete ti ye won Nkoranza de na ye de yenso ye be advocate se presiding members a mo Bono East high ene mo a mutimto aba we bibia no mo kwa na makai ye Prince Soro na mato aba no ede amano na Kwambafo a wotoso 9 ya obabu kunumu a Prince Soro Nkoranza so advantage because abato we because here na ye wo 4 districts no ye 4 ye wo 2 municipal and 2 districts and na Kwambafo advantage you already know all presiding members grandson of Kintampon of Kintampo South into already was secure not aine it say no sa 4 aiwe ni nyina no yemfa ne say already wanya to oyira okuru nhene mmen so a oyira wa adwabo ase oyire fia aine enti no wanya 4 ato ho already 4 no correct ma ne wene ye 4 no free 11 mu abeka san oh nana aka 7 in the 7 no unya 3 atebubusu ye ni nua atebubu man hene aine oso ye ni nua okay unya 3 kura beka
ɛyɛ ne fo no ho dada na kyerɛ sɛ obetumi awene minim I stand to be corrected. Council of State Nkoranza ni bia di bi pen minim so bia di bi pen a obetimi di bi aba be kire ye but echima de yenim kura na anu ya Council of State e ba wiye na Ira Frezeni Nana Enkatia na oye Council of State member me record ye correct there Nana Kumfiame o techima man hene so Nana so di bi pen enti no ayese techima no de o ma di bi Nkoranza say ye ni bi pen a yemfa bato we so man Nkoranza ni so emedi bi na ye di bi a sabe Council of State de o mampani na ho pe na futufo ena o mudi o mudwuma enti no se unua wo mu a omo no so ye den omo onwanam bi no mu a eba ne se mpuntu obi beba na o mampani ko bisa Council of State se miruanom ade we na madwen ho a me pesa me ye moma me ho afutuo omo nya getom se ya futu papa ene na kire se amunum ho a o ma getom se ya futu papa no endi na je se obetumi de nana betumi afre MC krache asembi se bobo bandi ya onkrata nyina ready na da se mumfa nkrata no mesene nko hanom mutumi eyi kuro no enti unua wo agromu a udimpa mu da no ebi enie enti no ye nyina yenye campaign no bi mo anana unim presiding member bi a wono no ni nkomo se we de yesra wo mo ada wo mo kwa yenso yewura ewo mu bi na yakai no na bibia ye kama I think say Jeman so Lordina Chrome hono free krobia na ko ofri Jeman na ko Lordina Chrome bodom krobi ho say oba bi so no hema mama hema ho mama time no so ka ho ono so ka member Council of State okay and na I think say this time na nya ebeboa yen enti no ye nhwe eno na bibianko na mahu krat ankomo we ya ho omampani mahama appointed Council of State Bank of Ghana governor na kwa adwuma Johnson Asiama ayene wakwa adwuma wo bra ye ni Council of State because our position the constitution say so president be yi nipa no in consultation with the Council of State ye ni Council of State but president already ayi nipa no ama nipa no kura kwa adwuma that's why you asking for no say ye bo udin say obey acting there wonya kwa adwuma wonya ensa say kwa adwuma ama nipa na kwa adwuma wo de ne fair day at work niema bi no kura be ba bonten enti aha no procedural no wrong wanka say president be yi nipa no no de na akokire wahunu wase obeyi nipa no in consultation one nipa na be dwen ho say me pese mi koyi apam e ma ne koye adwuma we de mame nipa na odo obekwa kobisa wo mo no omunni ho ye nto wo mo kura so aba na yenya saa team no ndi based on what eno mampani gina ya oyi sa Bank of Ghana governor na wasan kura kwa adwuma on contempt order ne ho adi se oye governor no na on contempt or the minority for actual ho krata ababonten say procedure wise no o mampani I say lapses bi aba lacuna aba ho we Johnson Asiama kra no why deputy governor dawo enti nka onim sa de we kra enti Ghana no say yaniama na yankoni ye anyway one said nana no ye hurry enko babia but second coming of Mahama he is in contempt or contempt weda say yanko dwaso na yemra ye ba ye de dwumade no ebesi ha enom ye babeso on say media ye wobotaye miensa three core objectives to inform to educate na entertain enti no mpembebre no ya entertainment no de ye taaye information no ye na afa na afa in education so ye na afa na afa ye nheda nyiri mu
enye pa ade media ye ho ade pa ade entertainment ade media ye ho ade pa na information no bitre say anopai say presentation ye ni nyina ye education ni nyina ye information ya de element no na obi tie radio ansa we hu time ne abo ntie man information okay yankotwa so yemfa dwumade de di awie ye sha ase ententem afri Vibrant Multimedia Vibrant say anopai ba bia obi a tutumnika na bra ne nchen one no emeka mom ye nidwa na yentu anamon ha no ya printed document ye design document yopo or how be any actually general printing ye large format printing ye DTF printing ye photocopying picture framing and then ye keka ho nyina o de ba ye be ye ama assembly dwama bro sign no eso ye store dan ye toso aduonu ne aduonu ba ko eno mu na ye wo frey 0245 463216 enu edwuma bro san no ufiri no a Bojebo Ventures ne to aso no ya to ani NDC office nhwe ani mu ena no pe nkomo a ye die nyina teacher training allowance no mo ne ho ade no wabie ne pona to se wa opese okutua school fees me kire tertiary for no ana opese utua receipt fee admission fee ni bibia o yama bankers draft esanse banks na wone wo mu dinsa wo so no wo mo na wo various campuses no ebi GT Bank, Eco Bank, Access Bank, sana FBN Bank, Car Bank, and Fidelity Bank. We nyina echi no e-switch wode ye adwuma mobile money so register ana se opeso ko usika wo ye ni nyina ana ye frɛ ba ko G money ana usika to account mo an wanya alert onko bank ho no wa usika e de ato mo so Bojebo wo ye ni nyina frɛ no 0248 089 463. Okay, 3A Herbal Center. 3A Herbal Center for say infantu omanim say adroi djuma kese e die pa e koko nti me kese wo koko no efifiriu koko no se bi uja na moja wom koko se de adokro wa fa bia bomodian se obenya 3A co capsules na wanonom na timi abo nti se unya bia afa usisi na wo ya uyem atim anse wuntimi nya wona ne nyina ye adura eboa ma wade wo ho e de afiri ho afa hye no so se upe bi ato a woko Dani Heba ebi ewo Misty Heba Apidank ebi ewo ewo Nkoranza Kodium ha ba bi a ye ton aduro bi a wokɔ a wo so hwɛ 3A co capsules Coco Master no frɛ no 0546 107 107 0546 107 107. Perfect Kitchen and Pub or say aduane pa ede aduane ede o aduane pa ye papa bianso ede indiano pay for nature Perfect Kitchen na kokodidi ya wo mo aduane nyina wo ho jollof e wo mu plain rice e wo mu mo na ya no na ya san ya chie fried rice no ebi e wo ho indomie fufuo ne nkwan ahodo enam yi ahohore se pose unya bia wankasa be unse wadi aduane pa eba no anom de ade bebo so ni nyina bi e wo ha o de bebo so ye wo techima kwan no so Y Junction Nkoranza techima kwan so Y Junction ultra Stevo Abrosan no ko anim kakra ye na ye wo ho no ubetime afre 025 6031 we ase ade ya pa ne se aduane si wanim na wuntimi ni ana ya ye fro papa bia ma abo ho ka nyina na ne yeso yo wuntimi nyo ende asefem pass no wumpo enentina tabia heba wodi product abadwa so se waye mma de tabia zenike waye mmema de friend tabia takum ena ni obia nso hia bi ena montontom nti ene tabia ne betes na eso onya bi na adoma boa onyarewa bi ahyehye ho no tabia fo wadu ya won beboa wura ba bi atonura na wabisa tabia nuru no eno eye papa ana afre 0243 686 861. Dr. Bode minim se wo Nkoranza ne bunu isidie munim no dada e kasa oboa na baabi a bibiduro e kasa ene ho nti ne se uti eye wo ya uti etimi bo ka fo ne kire obo aso se wo mojabroso eno so obo edi hu dwuma yie pa obi wo ho ye dwuma kakra bi no abre kakra bi no abro ntimi nya no hwe eno so obo ebeboa o ma wo so wade ho yi say ye hypertension diabetes say ye typhoid
wanya enam nsan yare ne nyina no wode oni be kire obo ho o kidney e ka no ho a na ohun ne oye ho Dr. Bob betima boa wo ene se wutie mi a wode oni be kire Adwura Road Osfrank Gas Filling Station ufiri ho na o ekoho na adehyeman na mechire plot number 91 ho na betimi nya obo wo next baako eso New Market Road so Holland base enchen ho a wo ye adwuma free anopa no nso kopem anwumre nonum mpemu frɛ obo e wo 0249 761 508 0249 761 508 Dr. Obo say ebibido kasa yɛbɛkɔ afuom na sɛ yɛkɔ afuom a yɛne Divine Winners Company Limited wɔmaduro Vital 05 ɛna yɛde ɛkorɔ Vital 05 aduro a yɛde ɛkɔ afuom yi ɛyɛ liquid fertilizer awuduro biara enim na esan sɛ awuduro nim tie yɛma nnɔbaeɛ ne mmoa ɛyɛma nnɔbaeɛ biara ɛyɛma mmoa biara wode awbɛya ne sɛ wode bɛfra wo maduane no wonsu obedi aya akɛse totototwe na wenya sika dosopo de afrimu wada roma ubetumrika na wakɔ baabi a yɛtɔn aduro wokɔ a wo sɛ wopɛ Vital 05 liquid fertilizer aba na awuduro bia nim no ɛyɛma koko rubber ɛyɛma atea ɛyɛma atosode enyina nnɔbaeɛ ahodoɔ aburo beans ne nkate ne ɛkeka ho ne nyina ɛbɛkɔ ɛde ama oye nkrokro mponche mprako anantwie nkokɔ fafra wo mu nso no maduane akokɔ ana prako odua na fono no na ayɛ ma ɛwɔ hɔ enom otia na awoso te sa abete a esi trogo so no wɔsɛ tumnika ko Francis Tewia Agrochemicals Nkoranza wenya biato Alpha and Omega ho benya biato asua no ono abontwibo esi akon benya bi ayerede agya sɛe hɔ okɔ a ubenya bi 0343 852 751 anasa 020 173 3539 one wo mu nidwa Nana one collection no ebakuawe a yemisa no na mom entare ton de na dwuma pa ene no Nkoranza runabout so wode foforo bia ba betum se entare ya na ye firi buruni krom baaye no eno ya na ase design no pe nti utime tobi wode kwa adwuma no na obi nso atobi de kwa afuom ebasa wagu atade no nim ase nti wode customization work abeka ho wode design foforo kra aba obi nibi nti se wo ntare ne dada wonyem wo obeye saa na opese wonfa de wo ho no bi nso na enwomo wa wo ye ho adwuma t-shirt no round neck v-neck ene emula course nyina woton material papa jeans trouser knicker skirt ene ne top nyina woton bi nti ma ne mema mafade wo ho enkora ne mpani de emumpaboa ene de aka nyina no hwehwe na wan nti se ye na aba ya asore na adwuma ko bi ena mpese mo print t-shirt ya friend was 0543 209 on Nkoranza runabout no so ansa na ufiri techima eba obeduru MPP office no na one collection ene wo ho bo adwuma da wo mre ho yichire Herbal Center so for Mama Esther say ebia oda na osuso dae obeso dae na odidi osuso dae na wonu obi kun e wonem chese oda ye sonye okofa cream biaba ye fe ni yichire spiritual cream eno eboye papa mo am so dae basa oso dae na obi jisike firi wunsem oso dae na woni aponche nantwie mo mbe kwa zo hu de be kwa kosi hwehwe sofo mame yichire special cream na emwo eno achi na okofa osmon Malamix enso so dia ba say typhoid untimi nidi and say wa untimi say yes aduane na prepare ne kama dia besi wanim enso untimi ntibi ni hwehwe Malamix no bi na emwo okofa pan fisher pan mesha eno ye Osmond pan mesha eno no de aba eno so sisi na ye wo ya afi uyo bi a wotati ho ye udware a nka wadware wie na nka wakoda mpaso na so enwumere obeti ho sa say stroke ana honam ba bia na ye wo ya ni nyina na say obenya pan mesha bi na atimi abo akofa ko mesha Osmond ko mesha eno so aba eno no dwuma edie ni wo ba na wo white ana wo de pua eno no betimi enya bi be ma osisi ye wo ya uko sinani ma otimi say yes wa prepare pa na so na wo da ya koko ewo so ni nyina say wo hwehwe Osmond ko mesha na atimi abo ba open ododo ni mu abra Sompa FM ha obenya ndodo mu atimi atofre 0246 7753 0246 775319 hwehwe Osmond Gono
ene ointment ni bi so sompa ya na ba unsa betimi akambi yade ya na ama me no wansa na efi yade empanin so ya yade to nchen ni nyina ne se ene nyarewa bebre na abuo na nso nyarewa abuo nyina achie no enupa ne ayaresabia papa nso abadwa so a eboa nipadua setena ne ade ye nyina mekanesa na me kiro St Mark's achi akwan doctor se watena ase tumnika na bra wo mo nchen woni wo metu anamon na ayaresa kwan so obehwe ma bibia aye kama osa yade fibro stroke yade malaria hepatitis eni yade nyina eba no test ahodo a pregnancy test no ene ye keka ho oye ni nyina ebi na atume aboa eba no eye ultra scanner ahodo nyina ebi enti no ya na wahye eno enso Desmond Abrosan mu ewodwamunum New Market baby a yakrakra moto no oben public toilet no okoho a obetimi aboa ahwe asaw yade ama bibia aye kama frɛ wo mo 0592 928 Meko school yankono kwa nye school bia na ade obakwa a onya da achen papa enti awofo ne ahwefo Kwabis Educational Complex de ne da achen efe mekamfo mo awofo bia ne hwefo bia opese ne ba won konkoje ntete na womeye ni papa ewo manyimu Nkoranza magazine new hall no wo de ewo kotachima ya hwe obenkum new magazine first gate no ne hwe ni mo pe anafri tachima ba otra chef filling station na asa filling station ya no wahwe onifa Kwabis Educational Complex ni senior high school yi eho na ne kwada they say won mo gifiri Nkoranza tofi wam no de senior high asan be piso eba general arts business home economics ne science a wo ma ben mu papa akade edisua de enso wo ho eho na ye wo boarding ne hostel facility hostel no untua hostel fee je wo didi sika nko a ya no wa hye ne nso na hwe boarding nso dan bia ye dem wan hwe abeka se hotel 0248 876 028 0553 959 ye can center of knowledge na Kwabis Senior High School 21st clinic NFRA or doctor say anopay o matena se nkrabata dunu no nyina mu betima atumnika na wakọ akọje wa yaresa na udu 21st clinic a ubehu say ayaresa egu ahodo ampa yesa yade bia unim ewuwiase titru emane mema mo pa wo afi kidney yade typhoid yade liver mu yade osisi ni nyina yebehwe ede amakoko na afifiro e hawadwen a yebeye de ama eba ne test ahodo no nso a yeye test ni nyina be lab test no eye ebi ewo ho person test malaria o test diabetes o test typhoid ulcer pregnancy anase blood group count no yebeye ede ama sanso na ibetwa scan when you say petra o person ultra scan bia over 21st clinic ibetwa ede ama ya sa ya de one dwuma de we nyina no yedi ede ma say bonus na yade pa yedi emu akotene ewo ne kon ne sa emu no sciatica no ntri no efiri usisi achi efa osirem ekọ na akokom kofa ona atu ekosi una tabro na esi fom no ho techema ebeye wo ya ne ya no ha adwen pass wa ma ho anye ha edo beto fom ne ho so ahomte ene obehu se wo na nifa oye se okoye adura na edimrika aba benkum oye se okọ benkum ana aba nifa ha adwen pa udi ho agoro nso edo beto fom ne ho ya ahomte sciatica na nso Ghana ha say ubia nim se 21st kan ken kwa ne tim sasa ya de no 21st na de sciatica yaresa every Ghana ko Europe yako South Africa yako Asia ne mmea ahodo bebre yesere wani die mu se ma honye ha tumika na bra na one ye ne emeka emom enkrabata dunum no nyina ye adwuma Nkoranza de no ewo Children's Park in Chain Hall ene Presby Bank no de animhwe ewo Nkoranza Kurian Dr. Emostando one na adwuma yefo ewo ho okọ techima bi wo ho GN Bank for dan no mu ewo Sunyan kwan so police station dada mu ho ye ben ho no mu a Sunyan no ye wo teaching hospital no hwe ani mu regional hospital no na hwe ani mu pe ya free koto krom say ya ba bank hospital no regional hospital no hwe ani mu o wenchi a kramusto dan achi nanata krabro sign no akire ho pe dan no a ewo ho no baby ama no tonton paboa na niema wo chine na se ba ekọ baby a La Vista
eton nantwinam no ɛhɔ no mo pɛ wanchidwa dada mu ɛna wo mo wo okobrekuma amango ase Chris FM ɛyɛ ben hɔ no ma wo bɛsen kokuma ase a ɛhwa overseas yɛwɔ ɛhɔ no ma Alpha Radio Timber Market nkyɛn hɔ a Owoahene Cancer Quarters takwa Roman stores on hwɛ anim hɔ no ma yɛwɔ hɔ ɛnom yɛwɔ sahwidebi so dwabo so ni nyina ba wobɛhunu yɛn yɛwɔ takorade yɛwɔ kofodua yɛwɔ emiamia bebre Accra East Legon yɛwɔ Sanwo Central Region Kaswa ɛha nyina ba wobɛhunu 21st Clinic enkrobata dunum ɛyɛ adwuma no pay hotline no ɛyɛ 0540 311 311 0540 311 na wafre na wabaso ama doctor for na jo ye ofre na ye peke wa kire ba bia wo ye be kire clinic na de ben wo na watumi akọhọ akọje wa yaris abusia for ye de besi nana yenchia ya white o see yemfa a telephone number no ema no o say good morning Ejuma, ever since you moved to your new station you have forgotten us o say my friend and old friend are the best. Anyway, give me your station lines. Okay. And there is 0598 994 994. 0598 994 994. Vodafone is 050 205 7003. 050 205 7003. Your number. Yɛ adwuma ɛwɔ ha enie ofa yɛpon nokre ɛno ano no yɛ ma yɛtiefo ammo anamontente bi awie abobo ano wɔn nkoso a ne yɛmmɔ no ne ninsa wɔ so wɔmfro pai afro na oni emedidwa ɛmo obi mmɛka sompa asɛm nkyerɛw abra wa wo maaye na anopɛ nso yɛnkyia Nkoranza man sompa hene ɔno Nkoranza MP ɛba amamuo mu a ɔyɛ minister na wa ma o ABS sika 500 cedis 1000 cedis ubedi amanasa nokre udi wi a won kai pa no kra bi ba so obi ma onsa no dwuma na o ma waka de a o je sa ne man na de ko ukobie wadwuma ada bia obetena fidie no ho no obekai se nipa sumasi e na o ma me sa de we me nsa no dwuma me nya ye e nipa sumasi e yo benten enti no this kind of training no necessary. So who say you are fa ho jim okay and they binum na awie na wo mo e de kwaje wo mo ne man o mbedi di ho afebọ enti se chena bi o so te say you sansa no dwuma ntete no bia na do ho ajim jaman yo sam twintwan nana kana ka ya man yo sam twintwan na emoa nipa no wona no nipa atimu o se dwa be so adwuma na obi ka se je biribisha wanu pipiripi mu awadi wa no on how kra on how kra waboa mu ko na kwaje munya manyo sam twintwan me say sam pipi na ya obi ya NDC ni opadwuma ye pa on koda NDC na ya obi ya pipi ni pa on koda nyana ba na ya ejimi nyana ba na wo so nti wonko ya ejimi ndi ye besere mo se mote se omo awi aye mo ne mai omo achi ye ye biewa jaya manyo sem na kosua na fa ho jim na ebinu mo yese abandada no ase ni o ye nyina o ye ma aban ye woso ne mumma ntina kuuma nani abre ozo ye frɛ sɛ bra no wankɔ ndi sɛ oni ukuom kura na wɔno aba sɛ ɔbɛya nani abre sɛ ɔbɛya nani abre pɛ bibia yo ndi sɛ akwanya foforo ba jaya manyo sem no na kokɔ ye bi na sabe o man nkyekere ene wo ma awie a wo mkɔ ye wo nsa no wonya ye nsa no dwuma ye kɔ ye dwuma ye mfa sika no nkɔma ndc ye wie sika no mfa ye nya dwuma mfa nkɔma eye MP honorable Kwadwo Ajekum ndi ye kasa ye sua dwuma ko sua bi na jai amanyo sem twintwan no na wo a wo hia dwuma sua pa mo apam ai sky command mama sky command sister Joyce after 6 or so tn den o wa pa Joyce me enche o yie nation mu ho se afidie no da sompa da ho den te basa won me ewura pie nyina no e ka asem kire wo se wokona eda baabi a e kire se wo mfa nto ho afakoto yo over me da say e be da adwuma wura nso ase e be da brother Philip ase anope obia contribution kakra wom ene ye de dwumade ne nyina aba abeduru ha nipa ba kwa yentumi na na ase
ana yentu nyini din fra aseda no mu systematic press. Uhunu ye Facebook a eye ono a, uhunu ye YouTube